Kagebe kimi hewani onge mute. Igere ne chitab kalenjin ibwatene. Imwoe ne chitab kalenjin ilele nenye. Igere ne chitab kalenjin ibwatene. Imwoe ne chitab kalenjin ilele nenye. Ugezi so chitab kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaidul. Igere na chitab kalenjin ibwatene. Igere na chitab kalenjin ibwatene. Imwoe na chitab kalenjin ilele nenye. Bachelewan neni nyoru chitab kalenjin ngororiote. Itebele ga imilene kwatindoni. Kotoi kole ga imilangi nekimwachi. Kikimwoe en wikit konye kurorira. Nyingonamge chitab kalenjin ak kasarta. Chechito chitab kalenjin emwaura. Uyemile labati emen watonone. Karibuni bikab kalenjin joiwo subech eng saishekab koraki kamwawech notok Pastor Joel Kimeto notok ko legend nebo the kalenjin music artist nebo yot. Joel Kimeto alegere ne chitab kalenjin ngebwatwech kora kalo kakekasu kimi saa 2 anan saa 4 nebo emetab Australia. Ngete biik chebo emetab America ak big fans chechok kobun tabuk cheterchin chemi emetab Australia, chemi emotinwek tugul mureretab asista. Kakiitu eng episode, very special episode number 23 nebo Igere ne chitab kalenjin. Kakimutundo eng betutab rani ne angot akine ko ami yu interviewni ko makere kikochini nafas kekas inendet amu kikwai tuguk cheechen mureretab asista. Ole mi kityo ko bitetab tetutienyo Oye kakisom kaming'inetab kei eng emetab Australia. Mwawech ile inyorchinech ano tonight. Mwawech kityo ngimi ole Adelaide, imi ole Sydney Australia, imi Melbourne, imi Western Australia, imi emotinwek nebo olimbo United Arab
Emirates imwae kityo ile imyeno inyorchinet ano tonight tikibwatwa biikab kalenjin makingete kibwatwa eng saishek tugul kele tikokorom emet ng'o emet balose kikamwa chitab kalenjin kole ng'o emet kemwae kora kele ng'o emet kosubkei ak miondo ne corona virus akere tikokorom kabisa tikotinynyi biik akere kebeberta nebo taonit neo nebo Melbourne Australia kokomi lockdown eng cases karibu 5 emetab Kenya ngechino biik keker mask keng'etye so mong'etye ngong'etye koyot akas kait corona ngikas maikase chi kemwoe kokakoityi so ribkei chitab kalenjin ing ole imi eng saishek tugul so biik chekakotunen in tonight recognize wherever you are akere chi nekale nekikure Kala mwenyewe kosubech kobun kebeberta olimbo Doha Qatar ak biik chechang akere kakoingian eng kemboutab rani akot Joash wherever you are mwawech shansho nebo betutab rani laikan sho nebo betutab rani kalenjin kele makimeche sikosich issues ak biikab orengung ira kampunit ne noto kikure Optiven Property Limited komi Nairobi County ko county nemalo angen ale chitugul eng emetab Kenya kongen Nairobi ko Optiven Property Limited ko ialchigei mbaret alchigei chokike kujipanga chitab kalenjin ko ngap ko kale arap kimeta mechelewan so mwan kechelewan kora ng'alekab kujipanga ngimi emetab Australia amomeche kosirgei ak sigik olimbo mashinani olimbo Kamugo olimbo Kericho olimbo Bomet olimbo Nakuru akoi Baringo nyoru kampunit a recognized company noto kikure Optiven ameche kityo kora tabwatwok ngimi olabo Eldoret ngimi ole imi komi ndonyo mat konya yakikure mwenye kusema olimbo mashinani noto ko promoten asset chebo biik chebo ground olimbo chicho ngimeche king market komabimgei anan iim biik ibirchini simoishek ngian website akiwe website nebo ndonyo mat akinai ile ne nemi ndonyo eng betunot eng saishek choto ngap kwa chito olimbo ndonyo ngachunda komengen kole kameche ne ko amait yundo ko kaikonsolen simoing'ung ak kampunit noto kikure ndonyo mat ko mwenye kusema so moja kwa moja kong'ete emet ole the land of the kangaroo ameche kebe akoi emet olimbo the land of the Wright brothers ole kile Columbus Ohio sakasale amune boyot Balozi Peter Rono ng'ung soet karibu Kongoi Osea kongoi kastoik kyok kasubik kyok tugul kemeche ketachak eng tokwek chomi kebeberwek chomi kisome kele laikan ak ishean ak imwoiwech ile imyeno sirwech ile imyeno isubech eng kono atya imwochi chorwa ilecho iye memisen betutab rani amu kitinye toot nebo komonut kaking'alale anan ketiny ng'oliotab corona Osea ketinye eng yu daktari ako toondo nenyonet kora ko pastor so kiseteta ya katam so tukchu tugul chu kositokomwoiwech kole kiseteta ano ine kot kwo kot koit oli so sikomwoiwech amu ine atkan kora eng boisiet nemi ko inendet komitei meset ne kere sobetab chito imuchi koker sobetab chito ak koamuan kole wendi ano so sitokomwoiwech mising akobo yotok ko ketesetai ko kilen kelecho kongoi tekiwekchini kongoi Optiven notok ko sponsor nenyo kiwekchini kongoi ndonyo mat notok ko yeimeche ibaraste ki kenai ngolep sang eng ola tugul imuchi ing'ololchi ndonyo mat ne inendet CEO nenywa komi notok ko Janet ko kimeche kekas Janet mongen akere kityo in every time kakerin sosiot anan kikuren no mi let yo ale imi Florida ako kaker inye ichome ole lalang kityo uni memeche ole kaitit iwendi inye ole lalang so atinye kamang'unet ale abwoti ale imi Florida so ameche ikate Janet siketesetai kotomo akot keityi toot ko Janet. Kongoi Balozi ak Hosea, kongoi kora eng toon yo nekakoib kasarta rani konyo sikenoisechigei tugul kenaisechigei kele ne boisiet neyoe kakekas kele pastor kikure Pastor Dennis sitokomwoigei mameche shamwa ako kora kokakomwa Balozi kole inendet konamu sobetab biik so tunen in kase ngot kotomo iwe Facebook page nenyo ikere ine chitab kalenjin anan iwe YouTube page nebo Hosea Kiprono Bor Kwanet
simuch isub show nenyo ak ketochok tugul kastoik chok chekasech rani kiboiboi mising ako abaibai ane eng oliep Florida, ami Florida ane achame ole lalang iman kamwa balozi komie kou notok. So kora kikemi sama ako kiboiboen ak kiwekchini Jehovah kongoi amu we are healthy and we are happy and kokainget eng betuni rani karon ilenji Mungu kongoi. Ko ui tugul ole imi because melen ile guarantee ile you're alive, so kiwekchini Mungu kongoi. So kongoi mising tonyo kilen karibu si imuch ipchei iyokchi link nenyo sikokerin kora biikab mashinani olin konai kole kitindoi rani Pastor Dennis Tesot sitakomwaige ako inendet ko kora ko anesthesiologist. Sitakomwawech kole inendet koyae ne. Ko kongoi balozi, kongoi. Kongoi Janet, kemwa komie anesthesiologist. So teketieme kinetkei ng'olyondoni so imwoiwech ile ni kotinyegei ak ne sikemwoiwok eng yo. So very very interesting. Kotomo akot ketestai ameche amwa Janet ale chito nebo oeng akose ale kikure anesthesiologist ko inendet nebo oeng inendet akose ko kongoi amu ngekas biikab kalenjin kele kakoba kot koit yotok ko boiboiyenyo ko notok ako sitokomwoiwech amu kimeche siketou ketesetai. Ko Janet Kimagun chemyach eng olimbo Florida kaker oteteke ak toot. So ndakengen toot katendo sosiondono akere imi oino, akere imi karibu oino, akere sosiot eng olo ko Florida emet. So kongoi biik chechome ole lalang. So kiobwa eng olimbo kang'ete ole bunu akinyo akinye akinyocheng ole lalang, macheng ole kaitit kwane ak mangen ale une ole mi osea. So kongoi Janet, kongoi toonyo. Kotomo sokochi toot kokatech ko kongoi kakekas akobo toot nekitinye. Inendet kolochi koroisisiek oeng anan chepkuloik oeng. Ilochi chepkulet nebo pastor akolochi nito nebo daktari, anesthesiologist. Ko anesthesiologist chitab kalenjin ko daktari, lakini daktari nekispecializan ing fulani. Kimeche sikenai kele ne kiyotok. Cham kingen achek kityo eng olimbo gaa daktari ko kakorong ng'alechok. Uni okot olimbo gaa ko ngap ko daktari konyoi ki age tugul, daktari age tugul, lakini inye ko kanyiiwe ako kimeche sitekisup kenai kele tokchingei ne. Ko nekit siketou tetutiet nebo betutab rani ngawek kityo Australia kitikin sikotokomwoiwech osea kole okot ng'o cheisubech atya nyekekur toot ko ole kibetitoi betutab rani kebendi siketebse toot kou kila ko kitebe tebutik kisubi bandanyi kong'etegei ole king'ete akoi ole mitei nguno amu kimeche kenai, kimeche icherake akinai ile imukoksei tukchu. Ko osea teimwoiwech ile okot ng'o cheisubech. Kongoi. Kongoi balozi Pitaron, kongoi toot nekitinye eng betutab rani. Balozi ngemwa kasitab tootuni jale uni kaikasa boisie anendet pastor. Ile anae ko alumni nebo Tulwa Mwetin ko that name anaistoini komeche kochirkuni lakini mosich wasiwasi itou show ngopketare show ko kanai ole kimwoitoi sambamba. Akere noto ko Pilaris Kipkore nebo mchungaji all the way ngolimbo Columbus Wai kipsubechini kwa chini kere daktari Jepkoge Prudence all the way from Siena wetab Italy wakere kotinye graduation nebo Marion ongera pongezi kwa fans chito ngebeberta nimbo Italy. Edu watching from Uasin Gishu County Galeka County 027 kongwe Edu Uasin Gishu County we tune in Professor Beth Telugo watching the program. Excellent work indeed. Kongoi Prof all the way from county nebo Olimbo Mandako county nebo Uasin Gishu. Kongoi Professor. Used to be tetutiet Mwalimu Eric Maraba all the way from Angari. Tuning in Mwalimu Mi Chonjo used to be tetutiet ak director Nata Dorcas Chelangan nejita pokwet nebo thought nekitindoi ing betutab rani kunogne lakini yai kasit ing Olimbo county nebo Nairobi ak kampunit ne noto ko the sponsors chebo program ninyo ak biik chechang cheakere kakoingian ing kemboutab rani meche kityo ale tarecognizani ketesetai kebendi tai kimwawech kityo ile imyeno Kevin Kibet watching from Nairobi. Kongoi Kevin Kibet kimi county nebo Nairobi. Kiptarbe Aram Ngeny boyot
all the way from Western Australia. Kongoi Kiptarbe Aramgen ak timit nebo Western Australia. Kongoi biik cho kongoi kichamo kifaliena umia amwache kongoi ongetestai kinetkei ongetestai kechergei lakini kit neimeche iyai kityo boisian kityo show nebo betutab rani. Keityi biik mutoni kikitindoi wikit konye nekakolecho katune in kong'ete olimbo Queensland Australia noto ko chemweno engineer ko kitiny biik chechang akot kotesetai tiketesetai so biik chok koshian show nenyo kolaikan show nenyo koba YouTube ko subscriben atyi konesire tugul kora ko ongetestai kibagenge kinetkei kole lite karnet ameche kityo agere kora boyot all the way the legend of the kalenjin gospel artist all the way from Kericho County noto ko Pastor Joel Kimeta mi tune boyot isubech moja kwa moja. So balozi ngawekun microphone kong'ete ole Adelaide akoi kebebertab Columbus Ohio siketau safarit nebo daktari pastor ana histologist David karibu balozi tekanoma. Kongoi osea tege kibendi ngipkenoe kokakenai kemwa ng'olyondoni ko kongoi akobo notok. So agerin Moses Arap Kemboi kong'etege doa kongoi abwoti ale iye Priska Cherotich agerin kora Joseph Rotich kosubet kongoi kobun Narok agerok tugul kongoi ngakwek tugul. Dori Chelangat noto ko director nebo Optiven eng kebebertab Nairobi kosikekonok nambarishek ak website neimuchi iwe daktari ngotimeche ial kingoloba gaa kikosirgei biik ak ping'isiat amu iyokto chepkonda koyokchi netupcho melen sine kele kakile simeyokchi notupche lakini ko ngoet mising ipkeone kasit age ako kemeche keale kot so koi keam mutai osirgei ak cheoborng'wong cheotupche ko kikeker kele kararan keboisie kibagenge neune Optiven ne credible komuchi kotoretin kotekun kot kwaune tuguk tugul ngolimbo Nairobi ak tuguk cheyoe cheechen ko kongoi ing kibagengeisiek cheuchu ko ameche kityo atachin toot konai biik kole imite amu kaitu ameche kityo ikat bororietab kalenjin ilechi ak biik cheisubet ilechi chamgei asikobit ketestai ko abwoti ale imuted ing yo ko makingen kele inye kakile ilochi koroisisiek oeng ii pastor ako ii anesthesiologist anan ko daktari ngale daktari sikoi kotakemwa specialization oiyoe no ameche ikat bororietab kalenjin ak biik cheisubech ilechi chamgei asikobit ketestai. Kongoi mising akotok tugul biikab kalenjin alo amune ane ko Pastor Dr. Dennis Tesot kobun Florida Orlando amiten ireyu kora ak family ak mi kasit kora komosi lakini en gaa ko Kericho County, mangen ale county number what, but Kericho County. Angen governor nebo Kericho County is my friend. Biik chechang en Kericho County. Angen okot Pastor Kimeto. So he has been like a role model en ngalekab tienwogik. Ako kikimiten tugul kora Emmanuel AGC en komostab Kericho County. So mara alak toget kidogo lakini kotokor kobakoteb konae kole anum kongo. Kongoi nye sitakenak mising akobo bandang'ung ak ole ibunu ko kongoi amu keib kasarta sikobit keng'alal tugul ak kekas atindiong'ung. Kitochin kongoi kelechin karibu eng tetutiet nenyonet kakas osea kolen episode 23 kimi 28 osea ni ko episode 28 abwoti ale kakiweke let olin keteke lakini ikebe ak nikitesetai so iton yo namba 28 daktari pastor cho tugul cho ko kongoi akobo notok ko ketesetai ko kakinyorchi ton yo kebeberta nebo Florida ole kile Orlando ko nekit ko Orlando ini ko ole mite kora chepkogei so biik oeng chemite Orlando eng betutab rani kikenyorchi kora toot age kebeberta nebo Orlando itoot nebo oeng kenyorchini kebebertab Orlando very special Orlando so site keker pichainikab Orlando eng yo ko ketesetai ko ameche kityo keker kele Orlando ko anan ko Florida jimboitab Florida kobo komonut eng emetab America jimboitab Florida ini
ko tinye area nebo 65,758.7 square miles. Noto ko kerge ak 170,312 kilometer square. Tinye population nesirei 21.7 million number somok ing emetab America. GDP nebo kebeberi ko kakituiyo mogornotetab kebeberitak tugul koite olimbo $950.75 billion in 2019. Ngepchei mogornotetab emonitok anan ko jimboini kepchechi biik tugul choto cho 21.7 million koibechi tugul $32,000 ko kakipchei mogornotet. Tourism ko kito nebo kamanut eng kebeberitab Florida. Mwaat kele ing kenyitab 2019 kokimuch korutochi biik 131.4 million travelers chekiba Florida inegei. Igere ile tindoi beaches kuyo igere anan kakero chepkogei komite tukyo tugul jo akabwoti ale enjoyen yokotesot ngalecho tugul. Tourism kobo kamanut. Economic activities komite ngalekab agriculture kenyorchin matundek olitok, international trade, aerospace ngalekab ndegeishek, aviation komi barak, life service kobo kamanut, financial services komite kebeberitak po Florida kora. So igere ile emet anan ko jimboit nebo kamanut. Kito neo mising ole kinyorchin anan abwote kebeberi ko kinyorutochi kebeberi nyachunde ungele welcome to the land of Mickey Mouse. Yani katachin murek akwangale ngoto kakotoksa murek ko kikoe kasi. Lakini nako symbol nebo Disney World nekikitou eng kenyitab 1971. Kukatuiyo werik aengu chetupcho. Werto nekile Walt Disney ak Roy Disney. Katuiyo murechu kolen kosom amu kitinye idea, kabwatutiet nekio kabisa. Lakini maiyan benkishek, kisom murechu loan sabarishek 300 keete loan kolen ngomwa kole kimeche keete kito nekararan koleji biik wachana na hiyo, memukokse ngalechu. Keete loan sabarishek nebo 301 koyan benkit agenge kokochi chepkondok. Lakini eng betutab rani ko biik chebendite Disney World notok koite 58 million ing kabwatutietab bichu. Tinye ekaishek 25,000 acres, 39 square miles, yani 101 kilometer square. Isungukan kityo notok kilen Disney World. Ngotinyo emetab Florida nyirutochi olindok bo kamanut nebo man. Kongoi tonyo kaokas kokinyorchi Florida emet anan jimboitab Florida kora ko atkaan kora ko ngoit ngalekab politics eng emoni konokilen the swing state, yani bo kamanut porchingei biik tugul, yani politicians tugul chemeche president ko lazima korekto Florida kongololchi biikab Florida kolecho yie otoreto ipendi yundok atkaan kora. So bo kamanut jimboinitok bo Florida. So kakinyorchi tonyo nebo rani mite kora Janet olotok, mongen ale maybe kwamune kikas ngalechu sikobendi olindok anan kinyorchi kasi kityo olotok anan amu lalang. Kararan emetab Florida, Orlando olotok kakinyorchi tonyo. Ko kongoi inginye nekaisubech, kongoi ing chi agetugul nekaketestai kou ole kakimwa kesubi anan meche siketepte tonyo ko ole kibetitoi atou anendet asokoi korup Janet asikokonyo osea atya kora kemeche kemwa kele isubech okot ngo asikobit ketesetai kunotok kemeche kotailaikan ak ishean. Ko kongoi eng chi agetugul nekaichunenin, kongoi eng chi agetugul neisubech. Kimeche ketou tetutienyo eng betutab rani. Kotomo akot ketou kokatyem kityo kechikil eng yo amu kakichenge ngolyondo nekilen anesthesiologist. Komach kokoromit eng yo ole kemwoitoi ak tukche tugul chu. Ko Janet, mongen kangechenge amu kele netai ikose kele ingen agenge, ane ko kwangen biik aeng. Kangecheng ngolyondo nekilen anesthesiologist inyoru kone ngolyondoni ako amu daktari kingen kele kityo kilen daktari kunotok. Ko Janet mongen ale kangenyoru kolen ne anan sikotokomwoiwech, lakini kenyoru inye kolen ne. Kongoi balozi akangen ale sitakoelesonwech beyond Google tonyo nebo rani ko kanyoru anesthesiologist ko
An anesthesiologist is a doctor who gives a patient medication so they do not feel pain when they are undergoing surgery. So ya imeche iwe surgery ko lasima kerutyin kerichek, ko lasima kopiman tonyo nebo rani kole kerichek chetya chekerutyin ni siru sait netya atya sing'et sait netya, ako sikotaiman kora kole makoi ing'et katikati nebo surgery. Sitakoelesanwech inye mising. Makanyale kibarin anan yani kongoi nye Janet, bo komonut chichi amu kakile yani evaluates, monitors, supervises patients anan patient care before and after surgery. Mising okot ngolo kiyoe delivery olo kimeche kesich lakwa ko inendet noe nekile pain management. Ko eng sipitali kito nekanai daktari ko katyeme ngele iwendi chito siker ile kinae ene chichi kotinye kwo kole oye mameche kityo aek daktari, ameche atokchigei. Anyoru ale biik somok chebo komonut eng sipitalini. Mite chichi kekure anan mi chichito kekure anesthesiologist ne inyendet, asikomi nekekure neurologist, asikomi nekelen cardiologist. Cardiologist uni kotinye ng'alekab muguleldo. Neurologist ko abwoti ale bo simoloik chebo borto, yani veins anan tukyo tugul chebo simoloikab borto. Ko chichi anyun nekilen anesthesiologist ko neribe chito nekit mongen ale kilen yani simoni chito asikobit keyai tuguk chekimeche keyai simakas ng'wonindo. Abwoti ale kere chito koker kole oo chichi iame kerichek chetechu simakas ng'wonindo. Sokonai abwoti ale mongen ale ipimoni iyoe ne sinai ile iame chichi kerichek chetya. Ko eng ng'alekab nekit ko the most paid person ko nekikure cardiologist, sokorup chichi kekure anesthesiologist ne daktari ni, sokorup kora neurologist. Ibwoti ile nekit salary cheome ko mayachen. So ikere kolapkei daktari eng yo ko maya. Ko daktari ko kongoi mongen ale lakini kongoi kininen akobo notok. Ko bo komonut chichi kabisa. That is why kimeche kenai eng yo. Ko daktari kimeche sikebe kunitok kibendi ketebenen tebutik kunotok. Kisome kora kele ng'alale language neikere ile amu kimeche konai biik akokas biik koib ki eng ng'olyondoni. Feel free ng'alale Kiswahili, kalenjin ako Kingeresa. Abwoti ale nekit kekose cho tugul, lakini ngiyet mising Cherop amu kimeche kora kechomchi Cherop ak Kiprop sikokas ng'alechu. Ako ngipketare kowalak akine Cherop ak Kiprop nemi olimbo gaa konai kole meche keba lainda ni, mameche sikepimoni kityo ni, melen kole yachen chun tugul. Achek alak ko kikitokchigei business, kimeche kora businessmen, lakini kimeche keba ole ile kaikai lolet nginyoru paycheck komaya. Ko simwochi biik ilecho iye ongibara kiwatoshek asikobit kebe kunotok. Ko kibendi ketebse tebutik kunotok ke alternateni. Ko daktari kongoi kakenai kele daktari nekitinye kotonyo namba 28 kikure pastor ak kekure daktari Dennis Tesot. Cham kemwoe mongen ale amune cham kele Tesot ko chi nemining lakini akere ko iyo, so kongoi. Ko lakini kainet ne kararan. Ko daktari kimeche ketachin kongoi amu keib kasarta, kimeche kityo kenai kele daktari ini ak pastor ini ko kikisikyin eng kokwet ngiro eng olimbo gaa, kisoman primary ano atya iwe secondary ano daktari. Asante. Kongoi mising bikyok chebo kalenjin en nafasi nekanyoru keng'alal tugul kibagenge. Amwae kongoi mising en viongozi tugul, kandoik chebo forum niton nekakenyoru sikobit kecherenge ak kekatkei ak keng'alal kibagenge. Ko amwae kongoi mising. Ataune amwae ale kosubkei ak tebutiet nekaiteb balozi, ko amwae ale kongoi, kikisikyon Kericho, ko family ninyon koba kap John Mitei, Pastor John Mitei ak Esther Mitei, they are from bunu Kericho yoto.
One funny thing, my mom go Chepkegoya, she's from Central. Bunu the former president Kibaki Nyeri. Ago my dad go kalenjin bunu oretab Kibasise. So that combination was a great combination. Ginager ga kinga nya guye abaibaitu amun unga go tuya meto etul jaba Kenya in komostab kalenjin ak Central. Ko anego number mago alengwangi changalo number tisap in a family of 8. Ko kiki log sisit asigobit kibet log somok in the course of this life. We lost kikibet 3 children or 3 siblings. So we are privileged actually. Mwa gongwe njoba negi goribet. Ko kikisikyan Kericho, County Kericho. Yasomanen a school neguren Chepngobob Primary School. Abai missing in school not an amon kim moldenan through the teachers taking me out a tool. Ko gibit ko moldenan aga etu. Aga chita naga karaguye agoba sabet ag missing agoba somane. Ko kya somanen Chepngobob Primary School big chengen in Kericho County. So I got the big tool to me Chepngobob area village. Oyatago village nenyo. Ki kya tuenyo tanagitia I am my class 8 exams. Aga faulen awe Kabianga High School. Kabianga, the very famous Kabianga High School. Gogia Wendy and I think 515 points. So ligita ke sindanjinge and we were the score negi ultimate score gogi 700. Kiawe I think 515 to Kabianga High School. So from Kabianga High School, get the stacks of 18 Nyunda. And I graduated in 2004 from Kabianga High School. Getting a B, I mean grade of B plain, and then I started ale anola machota kige. Kia mungaret kidogo. Kongonye daktari kongoi kai moiwech ka katotate ba le ginyoru atakai moiwech kongoi akoba notok gi kesiring nyun nye binyoru B abwati ale kimache inyoru B biik alak cheki testai chekilge kuin Janet eng yo ko nyokwa Alliance achek alak ko kikibe kiawe St. Patrick Sosea ko kinget eng olimbo Uasin Gishu mainaktan yotok ine kitebe Uasin Gishu throughout kaker ko kitebe akinye Kericho maimande ko kongoi ako kaimwoiwech ile tebutiet age nekatatebe ko nobo kaimwoiwech akobo siblings chekuket ko kongoi akobo notok kemwa ile osisit ako chelusen lagok alak eng yo kotokomite chun ko kiune sobet eng yutok daktari iwendi sukul kiui anan amu ki pasta sigik anan ko mama ko kiyoe mungaret anan mongen ale kele kiyoe ne mama kiune sobet iwendi sukul tos kiui anan ki rahisi sobet eng inye yuto iwendi sukul kotomo akot amu akmeise keteb kele kinyetar yutok amu kele kinyeyai mungara mongen ale mungara ne nekiyai simwoiwech kora ko kinyokoinyoru biik korup ne ako kiune sobet eng tai yo. Kongoi missing en iman sobet ko kiui eng ngalekab
amun ki farmer ki temindet pamongo Pastor Mitei ak karuchon ko kiyae biashara ne kioldo bandek en a center nekikuren Brook. Ko kiui sobet amun rabisiek chekikitegemeanen ko kichoto. Ako ko ki Pastor pamongo ko kinan keliponi 2,000 en kila arawa, ko nibare iker 2,000 en kila arawa ako niki itinye look sisit ko komoe kokorom yoto. Ko kibute chaik, actually abwoti ale koyon netai kabisa nekiatiech komie kotebi en keldo ko nekiawendi en high school Kabianga. Anibuch asari ngotugul awendi primary school en Chemwopop ko kikitieche ngweny. Yabune keldo ne atieche ngweny awendi primary, kakilach kinyasa keuse keldo en yon asikechut class akitya kemongu. Ki sobet nekikorom amun kimakomiten tuguk chechang chekelen kikitinye bahati ketinye karit anan ko tun cheu cho. Kikorom sobet. Kit age kora ko kikiyoe kikuren kibarua. Biik chechang kongen kibarua anan those casual jobs chebeyoe ibute chaik en kabanum sikelipanin, iib koba banda bakebiman akitya inyoke. Ko kasinoto ko kikiyoe kabisa en kasarta nekoi. Ko kikimoe keker kele kakisurviven, kakinyoru pocket money, kakinyoru rabisiek che Pastor, kingibut nguno chaik kibarua ibute chebo siling ata? Ngele en kasarato kinan abute around 45 kilos. Ko amun kiakoit kora ak group nekekuren, angen ale ingen biik chechang, kikuren Mang'irito. Ko bichu ko maleweni ichek kole kimoe chayat netinye kotiek kole ak na kone. Icheket kole netai kaibu chetogu takokororon, iibu kelipanin instantly. Uwon kikichome noton amun isiche instant cash ak itya iwe kepcheun chekuk iwe. Ko chubendi banda koba KTDA ko kiibe kasarta nekoi amun yoche kobek arawet sikonyor nebo mbaret rabinik asikopcheu. Ko kikibut chaik choton kiabute around 45 kilos. Ko kinan kinyokelipan mara ko 100 chekekonin kidogo en kila kobeku arawet, anan ko ker nebo mbaret kolipanin immediately sikaron kotilonenge yekakonyor rabisiek at the end of the month. So ingen ibun chaik, kongoi nye daktari. Ko kongoi amu kiyai tukyo tugul ako kele kiui sobet ako kele. So kainyoru B plane. Ko kirub ne eng yoto ko daktari, kainyoru B ko kitokchige ano ako kitebi kotianit asikobit itestai amu kakakas imwoe ilen kibarua mongen ale anan kele kibiyai biashara, mongen ko biashara nekiyai ko butetab chaik anan kibialde chaik anan ne? Kingatar ko kikorom sobet kora, anget keng'alal ak pamongo en gaa ak chekitupche ko koyotwon en a business nebo mung'aret, biashara nebo simu ya jamii, chekikatakoit simu ya jamii. Ko kiayai simu ya jamii en center nebo Brook en kasarta nekoi the whole of kenyit noto bo 2004 mpaka nekit 2005 uyan yo. Ko kiami simu ya jamii akitya anyoru tuget kidogo kora en yon kidogo nekialdoen sukaruk ak makatian kole kuwan kikanam atechge kidogo. So kaitege daktari, itege nyu iyai nitoni ang bit kong'ung anan makikurin iwe university anan kirup ne? Maana ale kibit ne ng'alekab university amu mait baruenyu. Kiyach
acheng another way na much access and ngalekab university education amun ki my parwenyun en kasarta nekiyabwoti ale kinyalu wale noton nekikonon more frustration akanam a venturing into other businesses autie ngalekab sukul kidogo. So mait parwengung mait amu address che maikoite anan makikurin sukul amu iskisir abwati ale B anan kikikure B+ akwa barak lakini abwati ale cham kekure kongetege C+ uni kikure C+ anan okot ko B-, abwati ale B ko kikayam iwe university. So mait parwengung amu maikoite address anan kiipchi anan mataimache kotinai and then kolya Maana anyole kitun kolyan amasib awe sukul ma en address chekikokoite ko chekicham keboisien kimaketinye our personal home address kikiboisien chebo sukul nebo Chepng'obo primary school ko malenen kibet en sukulit noton anan kiibetyi en yu mara ko kimi ngole yon chi neming'in inyitnyite tuguk ako mami chi nekakonin guidance komenoe ile inyite ne. Amang'u ale there was a confusion somewhere amun kitun asib kelenjon kibit confusion kingokaba ateben sukul en the principal nekinenyon en kasarato en high school Kabianga. Umwon kole uwon kibit some confusion. Ko daktari kibit confusion. Ngo headmaster neng'ung nekibo in Kabianga ko king'o? Kikuren Mr. Harry Langat. Harry Langat. So ngot ko kasin Harry Langat imwachini ne? Ngot ko kasin amangen ko kasi anan ko ile imwachini ng'olyo? Amwoini kongoi amun ki encourage anan kolenjon matimakengi. Ngot ko manyo nono, there is always life ahead of everything. You can find imuchi icheng oldage ole imuchi ichut akifaulen kora en sobet. Kongoi nye daktari. So matakoit barweng'ung kabiteb eng sukul kelechin memake omwaun Harry Langat ini ingen nginye ngoriting'ung kakeyan kingen tugul kele kikesir kwenyoru B+ anan B plain ko chito nekasir no. So kisir ak ingen le suppose kekurchin university amata kekurin mait barwet anan ko kibit confusion kuyotok kakimwa. Nyabit confusion kabiyat tuget. Ne nekirupo Dennis after that ko kolya iyai ne anyun matakoit barwet kirum ne nginye. Kingaker ale matakochobok kunondo amwan kityo acheng oret age amun kimaketinye kora rabisiek en gaa uwon it was a fallback ole kakibutyi ole kaikai kidogo lakini makaikai kora kai mami rabisiek chekeliponi en college en muzazi ko uwon kamach kole taimuny kidogo en gaa keyai kasit kele ketemisien lakini ko kiateseta ak biashara noton ak aker ale ano ole amuche aonda sobet asikobit a succeeden. Ko en 2005 kinome ko my dad ko pastor ko kiingen a few people here and there konyor a certain pastor neki chorwenyin koteben kole atinye chi kuni komaarorchi kong'et pastor noto kolenji I know somebody nemi uyan kole nemuche kochobwo ikwo kijana college. Ko kingokakobar kion kochengwan bamong'o a college nekimiten Tenwek Hospital nekiba nursing. Ko kianamen yoto awe nursing en yundo akityo aonai ng'alekab somanet en yundo kabisa. Ko kimako rahisi kora. So daktari kewe nguno mate kekurchin university ko ingele kita nekorom ko mising ingen ile kikesir iwe university atya komakikurin iwe university and then all of a sudden nyekelechin well itinye tuget kong'ung'et kaitau biashara aile ngotebi sukul akere u nekait kenyit anan kenyit nebo oeng ni.
anan kitebi kenyisiek ata nga ip komi unye kelejin matai magege ngalekab university kewe anyun college nyebiwe anan nyeiwe nursing school of nursing nyeiuchut nursing ikostoi ano chito nekakukurchin university kokebitou nursing kiipto ano ng'oliondono koinye? Kinyigis kabisa amun en kokwet bak niker biik kobendi university, komi chebendi Moi University, mi chebendi Egerton, mi chebendi Kenyatta, mi chebendi Nairobi, Mount Kenya University. Ko kiui yoton amun ikase temach iyon nan ilenen nabanyit tuguchu asia awagane konyo kolenjin sigindet ara yenyiti ko ngo neliponi kora neu kamach koik parallel ana u nekamach kole ko kikorom yoto kabisa. So kongoi nye daktari. So kaiwe amu kakeconvincenin akingen very well nye muguleldo ng'ung ile uyo kiipchi nafas neng'ung'et nebo university nyekesaisai kelejin memagege nyouyu kobetyo matakechomun ko iwe parallel amu kailis kingen yekaile ka suppose iwe university anyekelejin ameni nye itou nursing. Kibiwe nursing kotianit eng yoto ko daktari? Kiachut nursing in 2005 ko gaatestai amun kiachute ko asigunoto angen Jeiso ako kiatesetai aboisie en kanisa ko kiachut yundo kou kamach koik gaa amun it's a Christian community ba biik chengen Jehova. Ko kiawendi yundo ko kikakiyaiwan any arambe kora kimakele kimi rabinik kikiyaiwan arambe because kinyalu kelipan around 500,000 sikobek that course at the end of 3.5 years. Nebo nursing, so kabi specialize aning ne nguno nyu? Kiabayai kityo nursing kityo ne, just normal general nursing. For 3.5 years? For 3.5 years. So daktari ngetar kolya iyai ne after that inyoru kasi anan giyai ne? Kingatar en yoto anyoru kasit en Tenwek Hospital. Agityo en yoto ko kiatinye ambition kabisa ne amache afadharen my education and to ayet kora en ngalekab career. Ko ager ale mayama noto kityo abur en yoto acheng ateben amun kimi chumbek chekicham kobwane kora Tenwek Hospital chekinyo konetisie kolyon. Ko ki en kasarato kimakomi that course or any other course netinye ka ngalekab anesthesiology in Kenya. Kitutugin kabisa. Basically maybe there were really few. Ko in daktari kena ene korok kot korok in ng'olionda English kayo kunas nyinyoise ngin Tenwek ingyu kena ene akot ng'olionda nikilen anesthesiologist ne anan sibitebe ingele ngabitebi kaker ko inye koi chito ne achame necham alechini chito asken, yani eku chito ne imache ki meku chi kityo neitepche eng comfort zone. So kenai ene ile mi okot koroi kekure anesthesiologist nekanyo konae osea eng rani ako konyo kekose chito nebo oeng akose kikase ano inye? Kiakasen kongoi mising, kiakasen some friends chekikabwa chekibwane Friends of Tenwek chekikabwa konyo kobatis ko kimwawon kolenjon inye imuchi iyai kasini amun you have the heart, ichame inquisitive, chito ne lapkei ne ichame irib wagonjwa, ma chito ne chenge kityo rabinik, tinye that calling. Komwawon any kole mi this program nekekuren kole ko kiakase ko netai akane kasarato abacheng akacheng kitabusiek cheng'ololen that program akityanya ale ukaike nito ne amache machang biik chemi yu inowa akane achutyi kityo. Ko
So te tenwek nguno kitebing tenwek kotianit atya negis kekurin Janet sokomwa koke mongen kotomo keit wole ko kiboisie eng tenwek atya iwe ano ing olimbo Kenya daktari. Kin kabur en tenwek kiabur nekit 2 years, 3.5 akitya age kobit a program neki sponsor en sipitali kole mi program neki mai ke open ke sponsoren biik koba ko furtheren their studies and ngolen go ngone mi ne chabo ako the qualifications go chuak komwa ager go wa ma lo aga ne en yoton ya boisien all the places che ya komwa gele aya nene the program so onyit apply for imwa ile amune si machiwe this program akitia imwa ile nene mache sinye ya yega itar program inito kongoi daktari mopo lagatilin komeche kora sitiny amu kitinye a problem daktari ing biik chok chemi gaa atkan kora ngap okot kobit boroinwek kokakobit scholarships kobit ne kokimwaun inye kelechin oroni nafas nekakobit kelechin inyit kowek chito nyokole uyo kachang'a pechisiek keek anesthesiologist abwoti ale chang pechisiek chekinyit ako ngot ko meinitiaten inye komokoi kikonin ameche sitaing'ololchi chichi ilechi chang kartasisiek chekinyit ako inyinde neki-initiaten the process asikobit kosulda ng'oliondonoto kiosken ak icheng ameche sitaing'ololchi bichu isubech sikonai kole kicheng'e ki ang yo kakemwaun ko inyinde ne initiaten inyinde ne aployeni okot ndachang komeche konai biik kunotok daktari. Kongoi missing. En iman ko kingemwa kinanyonoe akobo that program kele mi scholarship chekikoito ko kinekit keker that program. They were kichobokse the board meeting bokotobot ako closen up ko deciden si kisach barbare kele ng'oany nye qualifyeni kwa this program. Ko kingakas ng'oliondonoto chepchepitu kabisa anyit barono choto akacheng referees chekinyolu acheng en kasarato ak kityo aib barwanoto mwenyewe matawot ale ande ole cham ke collection box nekicham kindo aib mwenyewe baka administration akabokoite akale sorry I'm late but agenge barwani ak chon kokimoche kindeyo ko by God's grace keib barwanoto akitya kianyit tuguchuta en haraka kabisa amun chang tuguk chekinyolu anyit around 5 folders chekikakikon kele inyit kole ko kiagilge amun within a short time. Kongoi daktari, kongoi. So kitakisubi bandang'ung kainyo kainyin ng'alechu ameche awek anyor osea sikotokomwoiwek kole isubet ng'o ing yebata kenyoru Janet sikotestai ak tebutik ing yo keker kele mongen ngot ko kaitu America anan chukenyiti kokimut nitok chikono ko sikoteb Janet kong'eteke yotok osea mongen ale teikere okot ng'o. Kongoi balozi Bitarono, kongoi daktari sabarit netere biik sabarit kere kakotoi balozi tom kemong'u Kabianga lakini akere kakenyoru thumbs up kole bikiman journey is a process. Kevin Kibet kale Kericho County 035 kongoi Kibet for the confirmation. Beres Cherotich Kibet from all the way from Saudi Arabia kongoi Beres. Ian K. Sulu, SG, Secretary General Sulu mwenyewe isubech lock-in Kidi kosubech Kidi all the way from Kebeberta Nimbo kunu Ainamoi Tebyoga Kapsaos kongoi Kidi Dorcas Chelagati kibwatwa kele mi moja kwa moja mi simu awe director ile bunu gokwete ngoro much kototab konditi ko jirani ngolimba mashinani akik Eric Cheruyot ale following you niko STR from Mombasa to Nairobi but I am following you, thanks for the good work. Gongoi Eric Cheruyot
kakiboiboitu kekose imi STR nitokyigei county nebo olimbo Mombasa County. Ak biik chechang keisube mi chi nekekure David Kiprono live at Mugurun area, Baringo County. Looking forward for a fruitful discussion. I'm always inspired by your content. Kongoi, David Kiprono, wherever you are, Bagaina, all the way from Baringo County. Elias Ngetich, Kongoi, Elias Ngetich. Collins Koech, following from Kakamega General Hospital. Kongoi, Collins Koech. Joash Kemei, Kabianga High School, means could be playing. Kongoi, Joash Kemei, following live at Nandi County, Kablel Met Nandi Ilis. Sharing as well. Simba ni moja. Kongoi Simba ni moja. Kongoi kasi mzuri. Agere kaishian over 30 shares to different platforms. Kongoi Simba ni moja. We appreciate you. Itinye maget ko big message. Nebo kugot kamangunet ingem bauta brand. Kong MC Manuela Meli. Musubech watching and following live from county nebo Eldoret. Manuela is one of us. Nende na wait voice over. Ngole jaga chal jaga kwa mekan voiceover nebo ngaliota bana histology. Isa Kibe, kudwa Kongoi Isa Kibe. Kongoi yango de approved daktari isube. Irene Sang, thanks, struggle is real, I can relate. Thanks daktari for the encouragement. Indeed, no human is limited. Kongoi for that confirmation. Sheila Chemweno, tune in from county 027. Kipruta Kirwa, tune in Lusaka, Zambia. Kongoi jitabu limba Lusaka, Zambia. Usube chini kwa chini. Marion Chepleting. Kongoi, a new graduate in the town. Graduate neba Olimba Siena. We are so happy. Mgeni giberura tin ya everywhere. Gurere taba sister. Keni urubiga mouth. Wherever they are. Kongoi, we acknowledge enough as we progress on in our keep quiet calling. Tune in from Kabebertam, Nairobi. Aktaek chechang keisubech engem bauta brand. Ngotike shian, ngotike laigan, akotike bwatwa kele ngimaktinigei ki nemutai kokayetu metab Australia kongitesetai yai kasi kokikosetanun serikalit kineribin ngokait 60 years koimusi koya serikali. Lakini ngemetab Kenya anan kolimba mashinani ko icheng kampunishek cheu Optiven kocheng'un ki nemutai ngoimiyo obarega kosindo komat koek ngalek aeng. So mwenye kusema ko kampuni nekikure Optiven Property Limited. We are lucky kitindoi director nengwa isubeit ako ing tetutik chemita kebendi sikenyoru CEO nebo kampuni nitok mwenyewe ing tetutik ing episodes chemita. So karibu engineer watestai ak safari nebo Pastor engineer kongoi nyeosea kongoi bichoto kosubech kobun takwek cheterchin kotomo kebe kebebertab Florida. Ko kongoi nye daktari amu paneng'ung'eni ko panda ne very encouraging. Matakoit results anan kai results chekuket kokesir iwe sukulit nekararan notok isir and then inyoru ingen komie ile ki suppose kekurchin university komatakekurin kibit confusion anan kibet barweng'ung anan kiipchi anan tomo kotinai ile kiwono meche mangen ale ngot kisub kotokotoretech anything lakini kiwono barweng'ung makingen ole kiwo lakini matelel muguleldong'ung anan mamein mo kotile kiro kunotok so kanye iwe kaiyekwa nas kainetishe anan kaiboishe kenyisiek 3.5 kobit ng'olyondoni kekure scholarship inyit ngakinye inyite kakoma kochelewan lakini at least kinyit. Janet mongen ale kinyenyit koitano so nameyoto Janet sitestai. Kongoi balozi au kongoi korang Tonyo nekakoshianwechi ak chitugul nekasech eng betutab rani kisame kele taishian sikecher age tugul ako sikinetkei ng'olyo. So kakomwawech Tonyo nebo rani Pastor Dennis kole inendet ko kinyor kewelutik chechang kong'ete kaming'in kobute chaik sikwolchigei kweyot akoi nguno kakoek nas matokoit barwet. Atya kora ko kiyae kora ng'alekab M-Pesa ko notok ameche asisitisan ale ngot iyae in kasi age tugul komelen ile kokakobekchi yotok sobeng'ung. Ngo ketaune kibarua kidogo, kitaune osea ne pikipiki, kitaune pasta ne M-Pesa, simu ya jamii,
So there's always a way. There's always a way ako mitorengung negemagun. So Pastor, kemwa ile kinyo barwet ameche angot amaimwawech ile kiiten ano barwani kikikurin siwe sukul ano ko kemwa ile kikitebenen kelenjin inyit ile imache iyai kosinieb anesthesiology amune ako kora kiimache iyai siniitene tos kinyit ne eng yoto anan ne nekiker ile kikonin kursoni apart from kokaikase kityongonin choronokuk. Kongoi missing. Amwa ale ki kit nekikitebe ko kikitebe kele ikose itinye kurset inye iyai kasini amun en Tenwek Hospital en biik chechang chengen ko it is a great hospital ne toreti biik chechang chebo South Rift even to en olimbo Kisii ko missing inei ko en ng'alekab amun kingonyo boda koib ng'alek chechang ko kichang biik che koumianso missing ako kimakonyoru toretet inei ne kararan en maybe ole kicham kobendi ko komi Tenwek kobwone biik chechang kobwone konyokocheng'e toretet en sipitali ko kiyoo kasi to mention a few things. Kiyoo kasit amun yoche iboisie ako yoche ko chito ne chepchep, mayoche ko chito ne lazy neburi kityo imoche iamisie ameboisie. Ko mi tugun chekekuren calls, miten call ko yani over the weekend konan ko busy weekend kosir okot the normal weekdays. Ko kikorom kasit, ko kikitebe such questions kele chito ne chobot inye ichut this type of business iboisie ak itoret biik because that is what nenyolu inye yai en kasarato. Ko kiakonugei ale amun kiamiten emergency room en kasarato ale kergei emergency room ak yundo ko ng'waek nachut yu akisia kotestai ng'waek chuto keboisien komie. Ko with the diligence ne probably kikere biik atinye en kasit kora through ownership ak respect and the diligence nebo kasit, mangen ale kikuren en Kipsigis komostab diligence. Ko kikonon noton an upper hand anan kikonon kechaguanan en grupit nekibo biik 320 kechaguan biik 2 kityo en that department nebo anesthesiology kele biik 2 chekimuti in that year gesponsored through the hospital. So it was really a great honor for me to get that opportunity. Kongoi, that is amazing. Kele peak eyeing out of 320. chechang kabisa in the whole department. So congratulations. Ara kiit nano parwani Pastor Dennis iwe isoma nano atya niya ine after that. Kingage in 2013 uyanyo kekure chan kebe Nairobi University. Kemi Nairobi ko we were commuting between Nairobi and this big hospital, Kenyatta Hospital, KNH. Kikochi KNH kunan ko bete kaine nige missing KNH and Kijabe Hospital. So kikibendi ko choton tugul gang kumatokobit ngalek wa university in the normal way ko kikuran konyokoyat Jehova kora another opportunity na muche access and akanyoru that course.
that opportunity to go to the university, aga participate in a greater way in formulating things to the nation at large. Tos imwawech akobo tukchoto kikeformulate ni? Because kimache ke celebraten biik cheu inye the founders amu kakele ile kingiaplani ko kinekit komamite this course. Ko how did you contribute to that department? And now that we are all benefiting from as a country. Yeah, so kingo kakebe ko kimi a certain professor nekibunu United States of America, EU, nekibunu a state of Tennessee Vanderbilt University, ko kiboto che kikanyo konyo konetis en Kenya yundo. Ko kikere the passion and the missed opportunities che kiteseta komanyoru biik toretet nenyolu konyor as compared to this country. Ko kianyon agere the difference nemiten a great deal en ngalekab healthcare. Ko ki very passionate kole ko cheng a group they were passionate also to serve. Agole matini tesetai isomani kimuche ka isoman the first 2 years go coursework and building the knowledge sigeba ngalega practicums and practicals. Ko ngage ngalega practicals kage chegitu kidogo and practicals that was 2015 kobegunate kolenje kimege nama ngebe mashinani matongi bure Nairobi. We want to reach out to hospitals in Limuru, hospitals in Narok, Chimanyoru, this privilege when you're such people missing go our focus kogi kamati chamae ko ibiruratin chio ne maigo silakwa lakini kanyor complication kidogo kumatanyoru mataite konyor that help pichechang and igere ile most of the time go bendi big chechang especially mothers they end up losing their lives or losing their lokwag amumanyor the help that was needed at that very moment in time, and the help cooking alegab anesthesia so go bit surgery. So that was where everything was really a hard point. So we kigimuchke formulating age a policy negimwage ke unifying the whole of Africa so of it as centralized or neu ku America rayo that there is a level of healthcare offering or caring for people that is almost standardized. Magile ngoma stage komi barake ngoma stage komi ngwe. Ngeger across the board, everything is offered as at a standardized level. Kogi ke formulating that program agele kibendiano go South Africa was the option to go because it's like the first country in Africa negi barak. So COVID an opportunity kebe kora olimba South Africa keba ke nyoron more training asikobit ke kogigituitos ya most of the anesthetists anesthesiologists chegibunu Nigeria, Uganda, Zambia, Kibwa, Malawi kogigimiten to South Africa in that same 2016 year. Kolegi kibit ngale chechang chegi ki formulate ni age ke magele kimange standardizing ngale anesthesia offering anesthesia care, the level of anesthesia care konyalo ge standardizing across the board of Africa. Kogi gimi South Africa ke chabain ke indai those policies. Kongoi Pastor. Aranguna, so kaginyorchin kora Florida. So how did you get to Florida?
So in 2016, kubegu that same year, kabunu South Africa, kage graduate na ganyon Tenwek Hospital. And gogi kiamache barat kiatinye a call to help in another department at the same time. Kiamache achut neuroscience. At one point, I wanted to do neuroscience because the brain was so interesting to learn about brain, nerves, and all that. Kogia applying at school, and applying at school over here in the United States. Kogi me my family Koga nyon achut a school in Jacksonville University, in Jacksonville, Florida. They were in Jacksonville University, and they were offering that program. Koga nyon alena I neuroscience. I wanted to learn more about the brain. Ko I too in 2016. Agitia testai ko na ngumure gimne ale another interesting opportunity. So meanwhile I was working on my paperwork how you work around those things. There are a lot of exams, especially in foreign paperwork from Kenya all the way to here. Go a sandwich in another program at the same time. So I was doing neuroscience, and at the same time I wanted to do forensic psychology. So all these things were kind of very interesting to me. And when I'm such opportunities and Gaoli, bulldoze and all this, it was a scholarship program. So go among me tesatang let you live ni konina so mangomnya so mana amongs go. So I also did forensic psychology, and I graduated in the year 2019 Kobegunate. So I graduated from Janet pole kama meja ajambanin. So Kenya imeta korogin anesthesiology nagai aginyewe forensic psychology ngule and neuroscience. Neuroscience. So I graduated in Jatoying? Yes. Oh wow. So testa Janet ako guru meet kasi tingyo. Abwat yole Janet. Kayok daktari tukul mugi mo to koit parwan ginya nigibunu university ni ilagay ka yogo tukul. So testa Janet. Kongoy, ang degree nigingong nigiba Nairobi, did you graduate and then get transfer? Yeah, transfer na nyongo masi. Okay. So ginga transfer na manitagamwale when you're here, there's always that paper evaluation and all that. Ko kunitain kwa toroti ngalega anesthesiology and almost graduating now, and I'm doing my final last year. Wow, incredible. I'm just see more Janet, doing finally in anesthesiology and in anesthesiology. Oh, so how long has it taken you to do this? Taken you how long? 2019 go Giana joining a class, and so our Olimba, Tennessee, another hospital in Tennessee, Kingsport in Tennessee, all the way towards Kentucky. My wife me that hospital doing my year of internship, kind of to verify whether I needed to work in a rural hospital or I could work in a city like Orlando, busy area hospital.
amun kiyache kingakake transferen ngalekab paper evaluation koyoto ole kianam that process, and I know all okwek tugul oguitosi that process nebo paper, what do they call it, yan inye iwale credits from transferring credits, and then they evaluate and they send you back to do remedial classes, and then from there board exam, and then from board exam they can now send you to do like in certain hospitals to see whether you fit in these big healthcare hospitals. Kongoi, abwati ale koiwalu tebutietab chi nekakateb ing Kenya kole ngot ko kiyai anesthesiology ing olimbo Kenya kongienyo America nyiyoe. So abwati ale koiwalu chicho ketebe konginyo koyoche korok nyekenai kele une, so abwati ale noto kewalu daktari ile kiyach keevaluaten courses chekuk sitakindai ngele chekimaiyai kochokchu itesetai kuno. So testai Janet. Kongoi balozi, ako kagenai kele kitindoi neurologist, psychologist, forensic psychologist, aga anesthesiologist. So you have ago pastor kora. Wow, that's incredible. Congratulations. Abwati ale chito nekaokas ko akile makitare somano ako kager kora Tonyo nebo rani kochame kosubi passion nenyinet. So ameche imwawech anyun ile anesthesiologist ko ne? Elesanwech anyun atya imwawech ile what happens eng theater ini, olinbo theater big. Thank God ngot kotomo iite, you don't want to be there, but in case ngokiit, hopefully, you know, God help you, but eng daktarishek anan eng nurses chemite yundo ko ngeringen kora chebendi orit theater. So mwawech anyun ile what is an anesthesiologist? Une kasini ako ne nekeyoe eng orit olindo? From experience, mete Google nekanyo. Anesthesiologist ko chito nekoito kerichek. Iru ruondo nemie ngetesetai keyae rekebishaji en bortang'ung, imi komie, mekase king'wan. Angen ale chang biik okot en olimbo gaa chemwoe kole kiakase ketilon, kiakase ne kolenen kochuton kole. Kiakase anesthesiologist konyolu koker kole mekase tuguchoto. Nyolu koker kole keru komie nemetinye ng'wonindo, akitya koring'et kora komie en kitanda noton kakiyaen surgery, akitya kokonin kotulian borto siisop komie, akitya kotuiyo banyek akiwe gaa koi chito nebaibai. Kongoi missing. Yeah. So this is you at work. Yeah. Wow, incredible. So Kongoi missing. So ko kasit nekiyoe noton ko irue chito, imi kerichek chekikochin chito kotomo kochut theater koka operation room, anan ko imi operation room komi kerichek chekekonin, komi kikipchei, mi nekekuren general anesthesia. Ko noto ko general ko kainet general. It means borto tugul korue. Ko mi tube nekindo kutit asikobus, komi machinit nemi on nekekure ventilator ne anesthesia machine, like a ventilator ne ventilate ni borto bwonik the lungs siko konde koristo nekata bwonik chekebusi mwenyewe ko yae machinit noto. Ko niyae ngomi kunon komi levels chebo anesthesia kora. Mi the first and second and third level. Konyalu keker kele kakindein uyan between the third level. Third level ko ole mekase kiy kabisa, lakini toma kome borto ne kele kakibar muguleldo, lakini mekase kiy ka sisyo. I don't know, mangen koto amwae komie eng Kipsigis ana
kasis borto mzima matwauki mami okot ngerut ak rotwet kole ana ngerut ak sindanut ana komi rotwet age nekeboisien nebo stimet netile akobele kou welding bele tikitik choton chombo korotik chekatamangu korotik ko ngetile kotile surgeon ko ngotile ko amun ngwan angen ale biik chechang kikobel mat ko ngobel mat kole ko mat neu noto nombo stimet ko ngetile kotile borto akobele koyamsie tikitik choton bo korotik ko manyolu ikas chito kingwan age tugul ngotesetai boisiono nyolu kosisat borto kabisa nekor kityo ingete komenoe ile ne nekatestai biik chechang kole kakotar ile kaketar kawa kasit komie imi bandang'ung iwendi isobe. Janet, ameche kityo atebe daktari amu fascinating ng'alechu. So ngot konyo chito nguno neo, yani imuchi komi chito neo ipimani kiloisiek sinai ile yome kerichek chetechu. Angot konyo chito nemining nemining borto, inoe ile yome kerichek chetechu simakas ng'wonindo. Ingap koit biik chokekose kelen kitun konyo Pastor Kimeto ngemi oli kole kwanole kale ngolimbo gaa ko chito neo kale nyachin ole komi biik cheechen amu mi biik cheechen America. Inoe ile yome kerichek chetechu chito neu not. Kongoi missing en tebutyonon. Mi en kila wakati ngonyone chito ko en biik chechang en Africa ko matoechen borwek nekit ko standardized borto en Africa keboisien kiloinik. Mi kiloisiek chekikestandardisen kele kiloisiek cheten kole kobendi ak kerichek cheten kole. Ko ngemi yu any ko amun terchin biik koyache kepiman kiloinik, lakini en koroni ko makiboisien pounds. Kiboisien pounds mau olimbo Kenya nebo kilos. Lakini ko en kainyoru pounds chebo chito i-converten pounds ichoto koba kilograms asikobit any iyai hesabuk any chebo kerichek any chemoche ikochi chito kotiengei kerichek alak tugul amun kerichek alak tugul kotinye kiwango nenywan nekikinde kele kerichek kiwango fulani en kiloisiek fulani kobendi kole. Kerichek fulani konyolu ingen viwango choto iniwendi itoreti chi age tugul. Oko lakwet ko mi kipimani lakwet kele lakwani ko kiloisiek 3 anan ko kiloisiek 10. Aya ipiman iyai hesabuk kilo 10 kenyilen 1.5 1.5 en kerichek choto kokonu cheten kole. Ko 1.5 ini kowendi kasarta netian en borto sikobek. Kongoi daktari, kotomo itestai Janet. Kakemwa ang nyo daktari ile inye nguno koiku anesthesiologist. Kemwa kora ile i neurologist. Kilipanin chebo ng'alechu tugul anan iyoe agenge kityo? En inguni ayoe agenge amun anito nekita graduaten en school as a certified anesthesiologist. Lakini kondachenge kasi en neurologist angen ale asiche, ndachenge kasi nebo forensic psychology angen ale asiche amun forensic psychology koyoche kisib ng'alekab chebo ng'alekab kotini ak ne chekibendi kechenge biik chekiyai ng'one kole kotokor ko imi yoto itebsen ak ichikili. Ko agere ale kouon kamach koibon atokyigei oret age missing mesiche nafasi iyai kit the passion, because my passion ko ki attendant to patients and majorly ko mi yu agere kora olimbo gaa amun my passion is with the people chemi gaa. Kongoi sikotomo keit yoto. So forensic psychology ko chubo chito ngele na koai tugun ngele kibar chi sikwai ne kunyende nenye isubi amu tuguk chekiketup yani kikitup evidence kunyende nenye iwalu tukyoto.
Kager ko chito neo kabisa, yani mataelewan ko lakini kongoi. Ko Janet mongen kotinye ng'olyo. Kamuche kotatebe Pastor Dennis and our daktari, Dr. Dennis kora. Ale, ara nguno tos kisomani kenyisiek ata sikenyor kosisiek chukuket eng chito ne interested ako sukulisiek ingircho cheimuchi ko-offani these courses ngingen some in Kenya anan ingen some eng yu amu wakokilen keyai research ko very few schools che offani this course angot in North America kora, especially anesthesiologist. Atya imwawech ile eng somaneng'ung ko ilipanchinigei anan ko inyoru kora scholarship nebo anesthesiologist. Kongoi missing. Ko en sugulisiek chemi America ko chongen ko a few mi nekekuren Yale's ak Vanderbilt University. Ko uon yoto ole inclined my focus missing in Vanderbilt University in Tennessee. Ko kikai a groundwork nekianyoru the links even with the professors and ak biik tugul chekiongen cheki motivating icons or biik chekiagere ko biik chekitechon in my career ko majorly ko kibunu Vanderbilt University. Ko yoto ole kiatesenta kingemi Tennessee, because that was really close for I was there really practicing right there. Ko ega ngalega in Florida reyu, ko I can say there is the Advent Hospital in downtown Orlando. Ko it's a university, kind of university hospital. They offer those courses. And UNF, United Florida, University of Florida, not United. University of Florida, UNF. Go mi gora nimi Jacksonville, ago mi nimi I think somewhere around connected to Orlando, gora che offering research programs cheba anesthesiology. Go they work in conjunction with the university, a certain university. So they were attached to that hospital. I see, like a university hospital, it is a tie so money, and you're doing your residency there. At the same time, you're doing your hands-on practicals. Okay. Kongoi. Abwati ale chito nekakokas ko si googlen ng'alecha kamwa Pastor Dennis ako kakoarorwech sukulishek if you're interested ak plan chang opportunities kole cham kesheande ing yu ko chang opportunities chemite olin bo sang. So ameche kotatebenen Pastor Dennis kakimwa kele Dr. Dennis now. Kakimwa kele you are also a pastor. Those, are you a trained pastor? And then ako kinyor chano this passion kora kaimwawech passion ngung nebo yeku daktari. What about nye pastor? Ako kakochanga chepkuloik cheitinde, you have so many interests, which is quite interesting. Atya kora yeimite iyae kasingung nebo anesthesiologist, tos isachini in patients chekuk iteshini saet ameche imwawech. Karibu. Kongoi missing alen kotomo atestai nyon komi tebutiet nebo keteb akobo am I paying for my school fee? Yeah. Me through the big chekiangen ko kianyoru a scholarship nebo ko kikere the passion that I had, so they gave me that scholarship. Ko anibuch ko mamang'u ale kotamuchi alipan tuguchan tugul en rabisiek chechuk anan ko chekinyoru as a family. Angen ale it's a lot of money, it's millions and millions of money, but mi ole imuche inyorunde scholarship through application and presenting your resume, and Kenya kekuren CV. You present your CV and also the passion
of what you want to do after you have graduated. And those things play a major role in senior to those scholarships. Ko ganyon amire you in 2019 somewhere ko kya ka say I still have something that I need to do more, and aya zaidi ko sir olami gandan biik chechang komuche kolenen ayamakse yen yon kwa enane kyakase komayamatke koaboisie kityo na inyoru chito rabinik mi iyamatke kokenyoru a high calling nebunu mising ko nekonu Jehova gandan konu kora ngalekab udaktari kokonu kora ngalek chebo chetinye ka kipsengwet mising ko mwaita logoiwek chemiachen. There's a university nemiten in North Carolina, a city nekikuren Greensville. Ko giga applying, it's a seminary. Giga applying, kogonan some coursework. So I did that coursework. They certified me as a minister, gospel minister, a pastor. Wow, kongoi. Imimute. Ngalechu tugul iyoe saa ngapi? I mean, how do you balance all this, daktari? Amu imi oli keba korok chukile neurologist chuko komabwati ale rahisi keba chutok anesthesiologist ko tuguk chema rahisi. How do you balance all this? You know, inye iwe kokeny ole kaiwe ile seminary kukule nolot akiyai tukchu tugul chu. When do you find time for all this? Kongoi mising tebutyonon. It's really a challenge, lakini kitoreton Jehova amun kianyoru a very supportive family, my wife, and by then ko kitomo kesich other children. So atinye nguni lagok somok. Ko en kasarato ayae tukchuto tugul ko kiatinye lakwet agenge, my son Neo. They were very supportive. Among my wife, she's a nurse, ICU nurse. She knew the system. So ngatan golenjon ndeyai gole agiyai gole kotuitos ngalechu en iyai gole kotuitos en. So en ngalekab time, how to factor in time, ko amwale it was a challenge amun yache isoman some part all the way negit ko gaech isomani kora ichenge igilege submitting some paperwork chekakimache. Ko it was a very stressful moment and very challenging moment, but with support system that was really helpful and very passionate ko in ngalekab guidance ko kianyoru a great help amun yote kianyorunen a breakthrough ko toreton ko mitigating some of the things, the challenges, especially en ngalekab koroni, ngalekab log agne akasi kokor kole kokonge chito agenge kole mbakakwon karaisi nibo kasit ayai kole nabakakun karaisitab isoman. One of our sons kogi homeschooling. The firstborn kogi homeschooling at some point. So that really helped us among kikochin assignments ko yai chechigen yon aya ami komosi ayai chechuk kokor kowang kasisiye emet tugul ako biik somok kityo chemi ko machang biik ko kamach kokon nafasi nekiyae tuguchuto tugul keyone komie. Bet ko korue my wife amun waboisie kemi meset kijana somani en yu nasomani en yu kiam lanchi ketestai kora kesoman kou kachakta ngalechuto amun koitu any nguni ko kanyoru log aeng extra from inendet ko nito kakoba ngweny ngalekab somanet kidogo. Kongoi pastor kakochanga ngalechu. Kongoi ko agere Hosea kotomo atestai eng yo satepse pastor nyu ko ameche teimwoiwech ile agerin
Professor Jelogoi kosubech kole believe in faith and kongoi kamwa professor nyo kole kongoi amu I believe in faith iyoe tukchu ko noton nekikotoretin akabwoti ale kakotoretin pastor amu inye ko kikobet barweng'ung tomo autie barwani kikobet so lakini kanyo kosir barwet baronok akoek matokoek barwet kakoek baronok chekuket so kakochang'a baronok chebwone maybe that is why kakilipanin inye triple amu kanye iwe ibiyai neurologist kanye iwe biyai anesthesiologist kanye iwe biyeku pastor tukchu tugul ko somanet akobo barwet agenge nekikobet mamein mo lakini kitestai kunoto osea tokosubech ng'o sikobit atebse tebutiet neisubi. You are muted, Osea. Kongoi Palos Peterono, kongoi engineer Janet Chepkoge, kongoi Tanya, nata pastor, daktari, uyagalegi kwa jigure forensic, yani it's a working kwa all the sector, so betu angot agiraisi na baishe, lakini ngabaishe betu tabrani nita pastor Muna watu kongwan tukatoko singane kongoi professor Jelugo Isubech all the way from county kwa Nairobi abogunu limba Trans Nzoia kokwet nikigure kongoi professor Isubechini kwa jini kala I believe faith God and reason science I agree because all meet at the feet of a creator kongoi professor ama ngwale professor kwa bye amu Gianjindra ngeni na professor kuba somaniata kwa pastor kugatuia pastor kora ako daktari so ngale tugul kubendi sambamba Ruby Kendagor watching and share your program on other sites kongoi asante sana mama Ruby Kendagor the Kendagor family golimbo olimi engemba utabrani kako isube chini kwa chini sep agenge kwanet all the way huyo abajita kokwe ne daktari kongoi sep kale good job Jumba Kipto Ian nice one kongoi eng tetutiet anti nani Janet ako sube chini kwa jini ako mi agine kebebere Adelaide South Australia kongoi Alfred Surgeon all the way from Western Australia sube jini kwa jini the only surgeon na ngemet ab Australia isube chini kwa jini kitoyo na boisiet kabisa ak timit nebo Western Australia Gilbert Rono is it possible for US to accept the nurses and ESTs from Kenya and allow to over these services will have to undergo kongoi tebutiana kakoteb Gilbert Arap Rono ale tos kioni anesthesia de Kenya ngolimbo emet ab America pamoja kwa moja kusikuwa Tanui Kipkoya Vincent watching live from Nakuru County kongoi tagere Vincent Vincent Arab Kabra Mugosubet tune in from Tokyo kongoi jitab Tokyo kongoi korabik ketagere nyo kotugosubet chini kwa chini akaje to mojo kanse angot our very own from Kericho Kipkoya Golden Prince Tony Kirwa tune in from County 029 kongoi big up 029 kongoi big up 035 kongoi agoi county nimbo Uchi county akebeberwek tugul Millicent Chebwamba Tirop tune in from Odimba Sydney Australia kongoi I represent and team of Sydney Australia Solomon Tarus all the way allow me Solomon Tarus the only Solomon na tengurere taba sister ngokwe ni gure saniak Odimba county nebo Nandi kongoi Solomon imi chini kwa chini ak biik chechang kongoi biik chekaoshare mijine kekure Elias Ngetich kala how many scholarship kongoi jiji kekure Elias Ngetich kimeche kityo ama imande koi kotikeshiani moi kotikoshiani engineers and few links akobo ngalekab scholarship kongoi murenono amu inye ko teba ko scholarship kityeme sitikeshiani links ameche kityo tabwatwa biik chok wherever you are imi emetab Australia imi olimbo Canada olimbo Toronto anan kebeberwek tugul anan mi ole kikure diaspora ola tugul anan imi Kenya ak imokchinigei ki memeche situn iribegei kikure backup
icheng kampunit nekikure Optiven ko countyt ko kampunit nenaat eng olimbo Nairobi kikure a company neyoe ng'alek chekikure leaching, aldoi icheket mbaronik, teche korik, tinye kokire kora chekikure compressed social responsibility, ak ketinye kelchin, kitinye director komi tunin kosubech ak kosubech CEO nebo kampunit notok ko boiyot Wachira, ole mi ko Wachira. Asante sana kampunit tugul nebo Optiven. Ndabwatwa kora ale ngimi olimbo county nebo ole kingibunu olimbo mashinani anan olimbo county nebo Uasin Gishu county ko kilen ngimi olimbo Kondonjo Mat ni mwenye kusema itenge mboi ng'yo kityo sikomwaun akobo boisionik cheyoe na Ndonyo Mat. So balozi bitarono sabarit nebo Kongoi Nyosea, tabwatun alechinin boisie kampunit nebo Optiven ak iboisie Ndonyo Mat yeitesetai eng boisionik sikobit inyorchigei kelchin eng tukche tugul. Ko ketesetai ko akerin Kiprono Limo kale isubech from Doha Qatar kelechinin kongoi eng inye. Akerin kora Kipkeny Lagat following from Melbourne. Agerin Mildred Cheptanui following from United Arab Emirates. Kongoi ingakwek tugul cheosubet. Mi chi nekamwa ng'yo daktari kaleji MP nebo Ainamoi Silvanas kale uni kiosomani tuwai, so baibai mheshimiwa ino kokase kole oye tesetai chichi mheshimiwa tungenyo iwe Florida sikomutin chichote Land of Mickey Mouse akoborun amu schoolmate. So yeotesetai ko mheshimiwa tungenyo America irekto ko olimbo Orlando Florida sikotajin classmate neng'ung'et ko kikosegei kacham chichi amu chang tuguk chetiemei ako mametoki. Ko daktari kakeng'alal eng yo koimwoiwech sikenyor chepkuloichu tugul chu ko kaimwa akobo support. Katebutiet nekakitebe anan necham ketebe kemwoe kele makelen okot behind every successful man, kilen beside every successful man neunye komitei chito neotoretigei tuwai notok ko kwondong'ung. Akoi mwaiwech ile mwaiwech kitikin akobo kwondong'ung, you know, kinyorchini gaa olin anan ketuitosi oli anan ano akimwoiwech kitikin akobo family neng'ung. Kotakitebe kele tos chichi kikwai tuguk cheechen ko kikebuken lakini kakiyan kele unotok. So success tugul ako kochi credit. Ameche teimwochi ngot kokasech kelechi kongoi achek eng oli amu kiyai boisiet nebo komonut. Daktari. Kongoi missing. Ko namwa kitikin akobo my wife. Ko chorwenyun inendet missing. Most of the time ko inendet neneton, most of the time I'm a student. And inendet leini inetan kole, inetan you. And when you are a student, you always learn very fast. Inetegei tuguk chechang. Kosir ibirtegei chito akile angen chu. Lakini matin ingen iku kora student sikinetin inyoru ikuren wisdom. You gain more wisdom when you learn inetkei kubun chito age itesyi ng'omnotet nekatinye neneng'ung. Kori iutatitu missing. So daktari ba kemwa ameche iketyi yotok amu inye sikenyor tukche tugul chekemwa chu ko kiyoni kele ing'om, you know, like you are very smart to be able to do forensic, to be able to do neurologist, to be able to do anesthesiologist. Atya imai ng'omnotet age kora. So ameche iketyi yotok kora. Kongoi missing. Kamwa ale to be a student, it's very important because you gain knowledge when you learn from somebody else. Mami chi nechokani koik mwanafunzi. Angen ale echek tugul ki mwanafunzi chi en soboni en kila wakati. So you gain knowledge. Inyoru ng'omnotet toretin iutatitu en sobeng'ung. Ogo lakwet neming'in ko and it's in my philosophy ale ogo lakwet neming'in kotinye wisdom
amun lagok chemengechen komacham komwae lembeita. Ko ngoba komwaun ki lakwet nemingin ko komwaun kit nemanit. Ngolenjin ii chito ne baibai anan kachamin muguleldanyin ko man kunoto kabarun a true reflection of who you are. Lakini ngibeiker kakorwai lagok en inye ko anan kotil kona ko mara ko ikolkol anan ii chi ne very fierce anan ii chi iborun ime the true colors of who you are. So to learn is always good. Being a student, we will ko kit nebo kamanut keikun mwanafunzi chi en sobengung kotugul. Maite uy ole kainai ile anan kokanai angen ngalekab forensic psychology ko angen asoman chito akilit akinai ile umai kotokyingei yu. Kuma malenen kayamakes en yon katua. Anyoru kora ngomnotet missing ko through my wife amun inendet neneton. Ngomwawon kole kakere ale uwan kamateyoe kole katenamen iyoe inoni ana katemetoi non si isoman inoni ana katetestoi inoni alenjini kemwa iman inayai kunoto matanyumnyum ine apingan ngalek chekakomwawon amun I believe that they have wisdom. Icheket missing go ladies, women, they have the they call it sixth sense. Kongokas jamgele moet ngokas mo kole makararan yu kongomwaun ko anetege ole bane kianetkei kunoton ale alenen yes mwawon kora nae kunoton. Ukot ko kamachobok aleni uwan kamatachobok yon katakiyoe kuni as I was thinking. Ko ketech ak echek tugul kora. Kongoi kongoi abwati ale ing yoto kolen Janet amen amu in kemwa ile tinye sixth sense. Abwati ale kwonyik tugul cheosubech ko kakole amen. Ko itinye lagok, so abwati kemwa ile itinye lagok somok takomengech anan kakoekitu ako kongoi ing family nengung omite tugul Florida anan? Kimiten tugul Florida. Neo kotinye kenyisiek kotaneni amut kenyisiek chenge 8. Ko nerube ko kenyisiek nito chenge kenyisiek 3. Ne mingin any netoet neu kokeker tuget akewirta kipunguok ko chenge arawek 4 nguni. Not yet there. Okay. So kongoi nye daktari, kongoi pastor tukche tugul ju. Katebutiet nekomeche anan nasube sikeweke kenyoru osea ko tebutiet ko nekit kaiwalu nekakakiteb kele ii ara kakoek boisionik ku karibu nekit 5 anan ata miten nguno family amu kaimwaiwech akobo family. So komite family, miten nekobo pastor, miten nekobo sipitali, mongen ngot komi age. How do you balance all this daktari, pastor, amu keyai pastoring komakito ne rahisi. Chang biik chebirchin pastor ngobit ko simet netai ko kaibirchi pastor ilechi kakoimak kakoyait ng'ony ko ilechi ameche sautik. So komi notok asikomi nekobo olindo taitepche ko imetoi simet amu mara imi call meche sikekurin katikati nebo oamishei kekurin kelechin kakemachin eng sipitali imakat imete noto iwe. How do you balance time ako mi anyun mi nekobo family ako mi anyun leisure? How do you balance all this and do you do obendi vacation inyoru ko time you vacation ang ngalechu tugul pastor? Kongoi missing. Nataune noto nebo mwisho ale vacation ko wan nitakanamga Florida because I'm actually 5 miles away from Disney World. Malo en yoto ko ngele mara ko kiacheng yoto sikobit uwan katar ngalekab vacation aka maximize en ngalekab family ak boisiet kora nemi tai. Ko
en pastoral ko ami kaniset nebo na I'm under a senior pastor nekikuren Reverend Kipen, ko inendet ko senior pastor and vision carrier nebo Streams of Life Worship Center. Ko ami yoton as an assistant pastor and majorly in worship en ngalekab tienwogik en kanisa. Kou yele matane ami lamplight in preaching, but amiten en ngalekab worship. So pastor ingen ibutin amungo kemwa worship, so ikose itien kora imuji ibut tukyo tugul jo kimache jo. Abute. Ingiro kita anan piano anan ne? Abute piano. Oh, okay. Ak bass guitar. Oh, bass guitar. So ibute jo tugul. Kongoi ager ko i-round pastor, so ma testini ngalyo nyas. So kata itesetai pastor katelin amu kameche kityana ngi amu kele mi worship tukyo tugul ju, so itieni tukyo ibute piano, ibute bass guitar. So uni mago migi ni meaye uni yae kya tugul. So anyway, so testai ketesetai mwa ile how do you balance time for all this? Yeah, it's kinokorom mising amun en biik chechang long ele ingendo biik koroni ko korom ngalekab time, and ko kikiyonjine ak family kele naon ngalekab sukul, koon my wife ngalekab kasit kidogo asikeker kele kakiibu family korong, because biik chetai chenyolu ko impacten the world ko mawat ane, my children, and I believe even Sir Rono iyoni kunoton ile your children are the ones to bring a great impact to the society. So ikiyan kele ke bringen up log tesetai ngalekab sukul, which is ending amun nibare igere bata enane igere a lot of stickers chemi bata yu o ngalejan tugul ko ngalekab kerichek ak ne chebo cho revising because I'm yet to sit for a major exam in the next maybe 3 weeks or so. So ko yato la a chenginige kasi kidogo agitio to mane I engage fully into that. Ami ngalekab sukul atar asigitian achut. So I'm actually really studying most of the time, and go edi almost overnight. I do coursework overnight. Ko embet ko kangetio log ko ketuitosi emi kelen kidogo agitia ko amu mengechen ko taken enough kumakakona kasarta kora nebo kiwanjet asoman agetige kora ngalekab somanet ko wanga katoreton Jehova balansen ak tuguchoto komie. Kongoi nye pastor kimakun chemnyach eng jutaju atinye kanet kaker stickers chechang eng yo kaker ko abwati ale kiromani tukyo tugul jo sinai ngalecho tugul kerichecho tugul jo ko kongoi kimakun chemnyach ak atinye kanet ale biik chekiyoktoin iwe somanet konyokosirin bicho amu lazima kiker kinye ako nekit kakeker okot akichek. So kit nekamwa biik akomwa ngelyepta konoton kimakun chemnyach, kimakun ibor, kimakun tun iyai tuguk cheechen kot koit okot olimbo gaa. So ameche awek Hosea teimwoiwech akere Jacqueline Cherono Salan kale subet kongetege mongen ale East Tairan anan ano beach anan kole mnyeno. Akerin kora Elfas Kisorio kobun Nandi Hills, kongoi unenacham kemite tugul ko kongoi Kisorio. Kip Kibrono Limo komite olimbo Doha Kata ak akwek tugul Josubet teimwoiwech Hosea asikobit iteb tebutieng'ung anan tebutikuk Hosea. Kongoi.
Osea, amaiwe ko ameche ateshi kit agenge abwati ale kingeng'ololi besho ak pastor kole aae questions 400 per day. So somanetab pastor ko korom kabisa lakini kakobarwech kole it's possible. Sikenyor tukchu tugul chu komelen ile kiselebrate buch. There is always a lot of hard work behind it. Ako kongoi kora pastor for acknowledging the ladies beside you, the one iron lady beside you. Kongoi. Kiwekchini kongoi missing kora. Karibu Osea. Kongoi engineer, kongoi akobo acknowledgement ak recognition nebo mama nebo mchungaji nekikwai boisiet nekikomong'wech chito kaaknowledgeni kemboutab rani matanyumnyum koacknowledgeni biik ngachang'an ko boisiek chebo ibinda nenyu kole kineto ngolimbo mashinani kolen biikab ibinda pastor ngiacknowledgen ile kineto ngolimbo mashinani kokaketebenin anan kokakenamin serut so masikoiti cherwo kora biik chebo this generation nebo probably amu 80% of your successes your family ko kikoplain a significant role. So my question I'm making to at 80% of the questions go you as part of you. I your journey, your process, itauneka bianga, irekte iwe tenwe, imiolimba America, ye great work. So as we eat as a time we but nebo limba ground as for me. Ratos, how can we benefit from this one? Probably directly, quite indirectly, ngolimba ground. And the first thing me meta sangote vegeta never will haratuna see because how can we benefit to an ngolimba ground? Karibu. Kongoi missing. Ko engalekab wanting to give back to the society. For me and my sister ko kikinam a foundation neiguren Beautiful Ashes Foundation Ministries. In that ministry go me a sub ministry never Child of God ministry, and in that go together with her husband kemiten tugul kibagenge ko kemeche ke reaching out to the community keger kele kakitoret biik chema mamukotinge missing, and ekot keng'olole komi a certain young girl in my village yuna neki koaetu ko the father nebo lakwanato kinetech ng'oliotab Jehova. Ko I took it upon myself ale kai ketelelak lakwani ko makotinye sigik kiimungi Jehova kwanda akomungi kamet kong'et lakwani konegen. Most of the time, once in a while, we are chipping in and to see that Kawasugul in ngalega pocket money, part of the school fee, kidogo gegere gele chamoyoktai my parents, amun ugele my handy people, chemi ground olina chengen those families. Ko and big chengen my parents go most of the time go you go 2 year ko yae ngale chuta, especially even the season niki kanam corona. Ko ki cham kiyoktoi alenjini ogera nyole ko olai maskisiek akobe oityi the widows, the orphans, oipchi amitwogik o tembeleanji orphanages, children's homes, oger ole koit akobo o telel ak bichotok amun that is what I felt in my spirit, and we felt as a family that we are obligated to do that. Yeah, yoto amun kinagago yangago mangun Jehova ko mamangun kityo inye yam rabisiek kityo. Kamangun sikobit kokonin kora great responsibility nebo biik che nyalu itelel ak supporten ak inameu si koit kora kobit komanda. So in terms of that, ketinye that ministry neiguren Beautiful Ashes, kita keteche asiko keger kele kakimuch keityi biik chechang
and more so. And with the help of God, gingengele keitini big chekamutu echoba ketoret amun inendet nendoiwech keitin bichoto. Ko en amang'u ale kawalu tebutyonon komie. Kongoi kaiwalu kabisa. Kongoi kora. Atestini pole Hosea, atestini pastor kemwa ile omi woe this organization ak your sister. Mi your sister oli anan nyeno? Oh, me my sister komasiba USA. Omi tugul Florida. Konyone actually ko move in konyone Orlando a few months ago. Oh, okay. So otesetai woe boisione testai Hosea kongoi. Angatep Hosea amaiwe. Ang itindai website Pastor Dennis sigeshare ak picture anan kung much komi chi nekakase ako maybe komache siko join in the program. Yeah, kitesetai ke building like website amun kokaketuye kibagenge kuni kakinam kindege mat tugul kibagenge ketechke. Or we are actually finalizing en ngalekab website asige kimuch ke broadcast now. Okay, kongoi. Yeah. Lakini chita age tugul nekaikas rani and you want to partner ak Pastor Dennis, komuch isirwech en comments en Facebook page nenyo. Siye kakomang website keyagun details anan ke connectan ak Pastor Dennis. Yeah, we have a Facebook page. Oh, you have a Nansa, Facebook page? yeah, Nansa yagun the face Beautiful Ashes. Okay, see your ring you. So maybe kobabi ko like on our page. See nyoru kora partners. Ingen kasage pick jang mite Qatar, mite all continents from all over the world. So maybe there is somebody who feels moved and wants to work with you. So onge join enhance. Amat ko ek picture ba diaspora je given back. Angot picture me ground. You play a very important role. Kagomwa pastor gole sigik chik they run all the things. Mele nile chepkondo kichege. It's not always about money. It's about identifying the right people to work with engaleju. So ko opportunities John babi chemitega anan chemito limba mashinani si yo ay gasit ne kararan ak pik chemisang. Kongoi. Karibu balozi. Kotomo koek Hosea ko kongoi ketiny ng'olyo nebo komonut Janet. Ko atkan kora kemwoe kelen biik chemitei diaspora. Okot inye na koimong'u ngotikoing'et ing Kericho ak inyo Nakuru ak inyo Nairobi ko kekergei kora kemi diaspora kimi sang tugul. Yani imi sang'utab county neng'ung'et itindoi an obligation iro ile ke given back to the community. Mameche sikekere kityo kele biik chekiba diaspora ko chakimanda inye no imi sang imi Eldoret ak ibunu Kapsabet anan imitei Nakuru anan imi Naivasha ak iba olimbo Resop itinye responsibility ak obligation iro ile keng'etin ke given back to the community amu achek tugul konekit ki play a role community kot keitu ole kikeit otinye naki Nairobi nekitano ko community nekiyai ng'alechoto cho kotakemwoe kongoi Moses arap Kemboi imite kebeberta manale imyeno Moses kole biik chechang daktari ko kakole kaitiny bichu ing ng'alekab somanet akere Pruden Chepkogei noto komite olimbo Siena Italy ko kale ine kalamen courage kale true definition of chasing your dreams. Kumbe it is possible. Kongoi mising, kongoi Pruden imukakse tukche tugul. Christopher, notok abwati ale Christopher Mibei, ko kale following from Kericho. Ian Sulu, kale Ian Sulu, I'm inspired. Kale the real meaning of a journey of 1,000 miles begins with a step. He's very inspired. Kaitin bi kedangin nyo. Mising daktari ko parwan kikobet. Kibet parwe ngung ingen imugulelda ngung kityo ile kikemakan iwe university. Atya ko mait parwe ngung eng yamiu ko maikiven up biik chechang kongo ngikiven up ko inyende ne iluseni. Kwa wendoti ain bet daktari anyoru ing
bathroom anan mwoe kele kapchoo ing olimbo gaa. Anyoru ole kikisir ing yo kole ako kwabir pichait akoyokchi choronokchuk kikisir ing yoto kele kole it is difficult to make a comeback if you've not been anywhere. Yani kokile ui iweke ngot ko tomo iwe ui. Ngomainakte komewendi ui amu iwendi no okemi yot. So kotinyo ng'oliondono ako kwashian ak biik chechang ko kongoi daktari amu inye kibet barwet lakini iyan itaune ng'unyun ak inyo. Ak nito iwendi kakere kabisa unito kolo bandang'ung kou yoto kowendi akere uni inyiti chukai somok chukakakimwa the big three cho kakile anesthesiologist, neurologist itinye oeng ing choto already miten nekelen cardiologist. Abwoti ale imukokse tukyo tugul ako kami nekabo forensic kora kakochang'a tukyo. Collins Kipkoech kongoi amu isubech kole akine biik chechang komwoe kongoi tekibwatun kityo kelechinin ibwat Octiven ak ibwat Ndonyo Maat. Ose ateb tebutieng'ung ane kesubi. Kongoi balozi Pitarono, kongoi amu oingilian kora sikosiktige builden a very conversation ingembo utabran tebutiet kakateb tabo mi biik chetok knowledge ani mi chi nekekure Dominic kosubet kobun kebeberta olimbo Darwin en Northern Territory chito nekianamchi Sydney Australia iboanamchi Melbourne korona kalechina kwa moven ami Darwin ameche situn katiketeb kelechi chichi kalia chichi ngowe angot relocated from one state to state. Kongoi Dominic isubet ingemboutab rani mi biik cheisubet kabisa mi chi nekekure Theophilus Kipsang watching from Olimba Minnesota. Kongoi Theophilus kongoi kigen Kiliovas watching jamani nyongole jamani nebo biikab maut kole Adelaide South Australia isubet chini kwa chini ak biik chechang cheisubet ingemboutab rani. Amete tateb mchungaji Pastor Dennis kemwawech mapi boisionik chechang cheyoe eng olimbo nyumbani ako kalen ara kora it ne kenyisiek cheng'eringen imi emetab America. So like we are less than 10 years but already koibwati the greater things. Kilmwae kongoi. Amete kityo my question kora konyone along the way. Those at times kokecheruke chito from the pure heart. You want to give back to the community. 80% sometimes not much like 50%. Other people come me big cheibwati kole meya chito with a good motive. Meya chito you really need to give back to the community. Len chito probably the political class mara kobwati kole if you are doing this maybe one day one time koma mutai komi kene kaita katani. Those it can be from the pure heart. You want to give back to the community. That is the worry about a lot of people here in Australia, wherever they are. If they want to do things in reserve, get blackmailing, really. Because another question along at times, for instance, when something this person is doing something from the diaspora, and with the prices from the area, could be to exploitation, a family, probably the family, multi the brother will here. Hey, okay, was something, I made something. Igere would be took in a mark with me, a kind of Peterastan in the Valletta and the Basomoras, where you want to go. It's an opportunity where I think a professional, probably the community diaspora, for instance, you know, most of the village, Matagi, but diversification, never goes easy. Wakastita goes in the moon, again, a lega 400 questions. Well, then, stress, 2 years stress, and life around about the diaspora was stress and it is all manetko, it is another package, never stress. So, what's your message to probably Amukia in your area? You know, to go big, to go nas, community, Magibo, like these are the different causes. Lastly, stress, how do you normally release your stress? I know you are a pastor, you a time where a pastor you got stress apart from multi family. How do you normally retrieve back? Okay, Neverlet Kogamajika Tinga will Galia, what's going on? Galagi Mutia and will be by Meta Penny, Gugrom Gasit,
alo waktos biik kabilet age, so it is out of curiosity. So karibu mchungaji rao legeta kolende. Kachanga tebutik cho pate pastor kameche kora siteschi ing'ololchi neranik chemi olin bo gaa amu ngap ikilegei neranik kikikose kora kijanaiyat Kericho pastor nekinyor C. Ko C komelen kele kebut C actually is okay, lakini kibargei murenono. No masiyo kotun nekole kinyor C+. Ko amu kikitel kele maiwendi university au kiexpectani kwa university. Kuinye sine kiexpectani kekurin iwe university au kisir. Lakini anyun shida ko nengung kongwan saiti. Nebo weri ko kiexpectani kusir lakini mait grade cho kimeche. Ko inye ko kikesir lakini makikurin. Lakini ko wertoni ko kiip koketkei akobargei. Kobargei murenono kwo kunot. Ko imwochin ine biik cheu chutokchu chekakonai amakile yanasing amu makile yanasing amu inye daktari ko kitou ko yanas ako sai ko ii neurologist cho tugul cho, so kakimeche siteschi choto walu tebutik choto. Kongoi missing. Namen nebo youth amun my passion komi komostab youth. Barnotik anan ko neranik ko missing ko amwae ale mi ole kinamen ki age tugul. There is always a starting point of something. Mi ole itaunen ki age tugul. Ko kit netai konyolu itinye vision nebo ana kerutiet nebo ole imache iit sobeng'ung. Ko ye kainyoru kerutiet, mwae en kitabutab Habakkuk that you write the vision down and then run with it. Go mesir that vision, you can fall for anything. So isirchini ano daktari, isirchini in kitabu yana. It is good to write it down. Kongoi testai. Tieng kitabut kabisa ajano. Na manda kidogo en yoton amun en America reyu ko ininyoru biik chechang en biikab America anan biik chekikomeny America na chekikisikyin ole missing ko tupchosiekyok chelelach konete lookwak kole kisire tuguk en kitabut, kisire tuguk chekeyai, tuguk chemache achievement, tuguk ne isire your vision, isir ilian ko amun ikuitos the power ana kimnatet netinye ngesir. Amun nisir ko karon iweksei inyekere ile kikasir kuni kwayai kuni katomanoni ana tomayai ni yoche ayai kuni. So achere chi age tugul maton keiben metit kityo ile vision nenyun komi yu. Sir en ngweny akimwa aki projecten 5 years. Have a strategic vision. Ile in 5 years ko agere ale nyalo kayai kole, and the next 5 years from yoto yechomwan Jehova ayai kole, akitya I projected even 30 years from now ile imache iyai ne. So starting point kamwa ale there is always mi ole ketaunen ki age tugul. Ole taunen ko isir your vision and your mission statement. Ne motivating iyai tuguchu. Yekai yoto inyon any inye i-breaken ana ibuta ng'alek choton ile en nguni kina ole amuche anamen ko yu. Ataunen yu ko kasir kuni ko oret nabune ko yu. Akitya awe kuni. Amun namwae kunon ko kinamiten kora olimbo Kenya en tenwek ko kimako rahisi kora sobet. I was suspended twice from college. Kelen kikionan en sukul. Makele kioe bangi, makele kiabokiti, kibit I don't know whether it's conflicting interest or ideas or en biik chekiinetech koker kole uan kachut ng'alekab kanisa missing ako kanyalu asoman.
kokor koityo kobit ng'alak en yon kidogo kele uwan katemach kebol uwan kemoche ibir chito. Aya ale acha ane tomo kai abir chi ako tomo kai achamcham kiy age tugul nekonon anerech abir chi. Kele achicha ole oketelelde ole oketepte okeburuan kemoe irabach chito. Aya koit kekonon suspension nebo 1 year en gaa. Ako kokami kora damages chukan kakobit matawe olimbo university kai achutyu. Awe kokawei kora a moment nebo a setback, a fallback to out of the pursuit nebo kit nekiamoche. Ko maik rahisi kora yoto amun kiyach abacheng kit noyoe ko amun kiangen Jehova kokonan anyoru kasit nebo kanisa. Kiami Nakuru in one of the churches in Nakuru. Ko kiandochini ng'alekab worship akabute piano. Ko kor kelibona akasomani polepole. Ko ki en kasarato kiasomani kitabutab Maxwell, John Maxwell. Ki favorite nenyun amun kitinye captivating and very motivating quotes that really help in life. Ko ki ng'alale noton akobo leadership. Ko kialene ng'wany mara tun aeku ane a leader baadaye, of which a leader is anybody name it even to you in your family. Ko en yoto kichera noto aweke kora aba atestai kele kokikerin anum imi kokewe village olina koichenge nen village ako komesom rusa. Aya kokonan kora kekonan another suspension kora ele tebe ibwatyige ako chichi kakikochi suspension ko chito ne koyae kokwet harambe sikobit kolipanji school fees. Ama kele kaamun kachut maiwek anan kaboisien kiy age tugul neya. Kaikamun kabit kityo ng'ala chekabendote chon chebitu en olan tugul. Ko maib ane ko ki at that very en kasarato ko ui en muguleldo. Lakini yani igere in terms of kokesir your vision down. When you have your vision kosira komenostoi en vision neng'ung amun ingen ile kamae konyononi so imande kidogo akiweke ile akimande akiweke igetinige kora orani gani kaba your focus and a vision nekekere ile imache achieve in life. So with all that he takes my personality koik chito neigu netinye ng'alekab uvumilivu ana muitaet nesirto neko ndenyoru uindo netian koit olerue ole mami kot brangetit itinye muitaet akiboiboenji yoto kou kit neu malen ang'asyige asindangei ak kanum ana asindangei ak kanum. Nan koit kasarta nekose ile uame kotorten sobet isindangei ak kanum, lakini achicha be patient amun oret neng'ung ko kachop Jehova ko yesib mutyo aki komi vision nikan nekokesir ko vision inoton netoretin ing'etu en oranoton simenoste. So as I was saying, there is always a starting point. Nyolu komi ole kinomen en kiy age tugul neimoche iyai. Ko ole inomen ko isir vision akityo ko noton ne guidenin amun through that ko kingakeonan akaweke ko ole kianyanyoru my wife now. Kianyoru en kasarato kokaweke from the suspension konya akine ko kisomanen oli konyo Kenya ko kinyo koyae ng'alekab internship. Ketuye otuyech an Jehova. Ko pastor kamameche atilin lakini kongoi amameche sikoyutye tuguk chekemwoe. Kebinyorchi anan kiotuye ak kwondong'ung ko kakionin imi yu kakionin iwe olimbo resop iyoe ine ku kele kipiamdoi anan kiyoe ne ko ngeweke ole kele maisom rusa ko ngomi olin
isafaran kunotok atya otuye ak kwondong'ung ako kitou isire ng'alechu yo kitou ng'alechu kemwa amu kito nekoib ing yu ane konokele write down kisha itou isir ing olin anan kinyeinoe ng'alechu ing America, Pastor? Kicham kocheron Bamongo kongoi mising en tebutyono. Kicherach Bamongo kole ikilgei chitugul si karon ko meng'etu en resop kole kebut chaik echek tugul, ikilgei. So koyon ikilegei ko amun kiyomdo ko kinan kosire those preaching notes kole nyolu isir kiy kidogo ne toretin ne guidenin sikor komenoste en ole kemoche isipte. Komangen ale ngwany kinyorunen ano ng'oliondonoto amun kinyokokonech at the moment ko kimakekere kole kiki nekibo maana ko kilo ikere kole mara manyolu kesir tuguk cheu chon kabrotinye en yu I will run with it kidogo kidogo kingakochang'a tuguk au nikakoit pressure kake netai ko kianyasir en ng'weny ale kotatar sugulini and I need to finish this school and I need to graduate and I need to pursue something else after school. Matebye yoto. Nyalu ager ale my target ko yu. Ko kingarasir kunon ko kimongen ale nyasubi anyanyoru a different path nebo anesthesiology. Ko kianyotesiany en yoto kartasit noto kiaibote kachome ko kaibo sikabir picha sikinde yo ki kartasiat ne kikitikin chombo kartasit namba kitabusiek chon kibo 32 pages. It was one of the pages nebo math. Ko kikasir komie ale I want to graduate and after graduate I need to pursue a higher course and then after that God willing I can get married. So ko kitesta kunoto ako kianyoker ale kakotimian ko kinoitu ole komanyatesany other visions atech vision inikan ko amun kikana ko ole kianyorchini my wife clarifying ko kikituitosi en Tenwek Hospital ko kaweke the second time after my suspension. Kokaweke the second time after my suspension, me college konyagene to the institution kokinyokoya internship kokichenge konyo kwa Moi Rifaro kwa Nairobi ko director njoba ne kityo amun the vision was already written down and I was kiasoy akoba that vision. So konyo agetuye kokingagetuye ko you know when something is good to everybody. Kogi Chang, there were a lot of people vying for that seat. You know, there were a lot of people presenting themselves and their CV and in end and I'm already graduated and I'm working, so and we kotesta kuno ko yan ulikyagera konda enyu ane I'm still very junior koitu ta kwanyoru kakotenosiek kidogo konasop kidogo si atesta alenji besio kityo si nyon kitinye saet nebo fasting and praying in our meeting room. Yes, inabasi imuche inyon during lunch hour korko nyoman konyo ketesta kesa akitek alen konyor akine the vision because now ituitos over the vision, so konyor the vision ketuye en yoto akitek konama the friendship from the ground of Christianity ma ninjolina kikinamen en ngoliotab Jehova. The reason why I'm really stressing to the youth and agoneranik tugul sir vision nengung akisir komie aki make sure ile ke stipulate tuguk tugul chemache en sobengung stipulate ile amache ayai guni and what do I have now? I have this and this is what I want to pursue.
kiit kasarta neki nawek let kidogo en during my journey koga graduated in high school. Ko kiui sobet amun kaitu gaa karongen biik chechang niitu gaa from high school kolenjin sigindet kasai ko alipan school fees ko magiam okot peny age tugul ko atar ng'alekyuk. Ng'etany bisom cheng kasit neyoe iolchigei sabunit, iolchigei mwaita nebo togoch, ilach ngoroik konye makwane. Ko kiituyan ole kikoromit sobet kabisa kotomo anam biashara ko kiachobe crisps. Angen ale biik chechang en ireyu kekuren potato chips. En Kenya kekuren crisps. Chon kibele biasinik chakiwai kele ak kebel koyomyo en mwaita asikepakejen en kartasisiek. Ko kiayai kasit noto, kiapakejeni en gaa ko ngomi ureriosiek chon kerwoe, chon kibire mbiret, chonbo zonals, chonbo ano, anome baskilit ak container nekitikin nekonde ak abaalde. Ko kianamen yoton kolenjon kamenyun inam any iker ile keseven rabinik. Seven rabinik. Ko kianamen yoton aseven rabinik. Ak ityo koituyan ole kakotesak rabinik kidogo aalen liteito non kityeche. Angen ale kikoker biik chechang liteito non kityeche non roleni kole. Ko kial ak kebelwon en Brook yoton, kebelwon en center ak arotyi baskilit. Ko kiawendi olimbo estate chon buten biik chaik ak abolite rotok, mokomboik, alite oiwet, alite rotok chekiboisien en ko. Ko kiawe chan tugul kiayai ako kinan korore chon biik. My friends ko kinan kororitos kole kerker ano kokobet kabisa, kokolulot anan you're visionless. Lakini yan ikilegei chito ak ingen ile ole itokyini sobeng'ung ko you have a better chance of succeeding kosir chito nelene kityo ngoik chekoik any kit nekonyo ko noton nosibi. Ko en yoton ko kitoreton kotekwon kabisa my personality. Ko yu kanyoke suspended en tenwek anyoru the building of and strengthening of my personality, to be patient and again to forgive. Inyochi kat chito nekalelun ak iyai koik chorweng'ung. Amun biik chechang ko ngoyai chito kiy kosirgei ak konerekyigei ak kowirta kunon ak close that chapter. Lakini nyolu inyochi kat chito ak ityo iyai koik chorweng'ung. Ko yoto ole itwoisiokse ng'oliotab Jehovah en sobeng'ung. So to the youth, I'm saying, amwae ale starting point ko isir your vision down. Ak ityo iker ile in this vision ko machang tuguk cheketesyi kora. Metesyi tugukab ng'wony amun mi tuguk chebo ng'wony. Ibare ke succeeden kidogo, imache iwe disco, imache iteste ng'alekab maiwek, imache iteste happy kidogo ile. Maya happy lakini nyolu komi within the parameter nekoi sa amun inimi en nyalilda irirchini Jehova ile toreton we Jehova. Ko ye kakoyotun oret komi amune sikoyotun oret kou noto. Ko nyolu iker ile kesib kou noto. En ng'alekab stress management ko ole katepta my brother Hosea. Ko ane ko majorly atinye piano en kot neabute lang kakas ale kamach kokoromit kasit abotieni. Nebo oeng achome aloboti. I run like 5-6 miles most of the time. Most of it almost about 4 miles. So I exercise a lot, and I keep myself busy. I love to venture, and I'm thinking of opening a business hotel, which is not part of anything so manji. Akase atinye that motivation to
to go beyond what I'm looking at myself. What do I have? I'm sharing this good thing with somebody else to build somebody else. For stress management, there's a lot of ways, even to sit maybe the churches in Kenya here there are a lot of churches for worship. You go sit down in the worship experience and vision Saul Sauli koki kinga komanda tomimiritab Jehova en inendet ko kiyoche kokur David ne noto kibutindetab ketubet konyo kobutyi asikowek muguleldanyin konyor kora sobet anan konyo kotulian en kit nekokose. Ko en nwokindo ko music anan tienwogik kotinye kosobet en sobetab chito. There is a part and mi ole kikichopchi ngalekab tienwogik en sobetab chi age tugul okot nemamache tienwogik komi tiendo nechome, komi uyan nebo tiendo, ko ninyoru tiendo nechome netechin, ma tiendo nebete biik, tiendo netechin, not necessarily ningolole ngoliotab Jehova, but there are songs that really build you in life to igilgei iwe ile my tomorrow ko kaikaitu kosir raini. So ngalekab stress management. In terms of professionality and profession diversity, brother Hosea in career, it is ambitious, and ambitious in the sense that you are not competing with anybody. Ambitious in the sense that you want to move from one level, namely, to another level. Compete ni imache isoman ana inakte si sindan anum. Amun biik chechang unokto sikosindan anum. Konakto sikosindan anum. Acha ninoktoi imache itechke because there is a higher calling. Nemi taingo. The mwa ngoliotab Jehova kole to whom much is given, much is also expected of such a person. So ininoktoi initechege inigu chitab na quoten maybe with all due respect, if you are a professor, if you are a politician, if you are in the county government, indochini a group fulani na mwale ikandoindet en oret age tugul. Ko ikandoindet komi amune si mi yoto si supporten biik alak. To be a leader is to be a servant. Is servant biik alak konyor kit nekayatanyoru at a very affordable way. So in ngalekab professionality, you have to have a vision. The vision that you wrote down is the one to carry you to go sipten inakte ako gonin gora igilge against isindan chilutik alak tugul. Cham komwae Kiingereza kole against all odds. Chilutik alak tugul chebitu cheibu sabet, lack of finances, lack of time insufficiencies and all that. Ko ni tinye a vision ko guidenen ole muche ichirchirte en tuguchuto chilutichuto tugul ak inyoru kit nekemache. It might take 5 years, it might take 6 years, but at the end of it all, and agobegu kenyisiek choto tugul inyoru magere ki age tugul inyoru. So en nebo mwisho kokataren en tebutiet no kateb brother Hosea en ngalekab giving back to the community. And I don't have any part in me about any political seat or anything. And I according to our co-host Balozi Gole, you will not move
if somewhere, if you didn't have somewhere you started from, there's always where you came from. There's a point where you started. Agingen yoto ile kianamen ole kioi, ole kingoi, ole kimira rutiet, ole kikachilage kokait yu kakoyotwon Jehova orani. Abwoti nager yuno korire muguleldanyu alenen mi biik alak chemi yoto chetanyor toretoni, ko aweksei yoton abatoret bichoton. Mara ko biik choton chukitoreton, lakini biik alak chekakomutwan Jehova kole toret bichu. Amun mi kora ng'oliotab Jehova ng'oliondonoto kole ini toreti when you are really helping, itoreti mosogik, the orphans chematinye sigik, itoreti the sick chemiondos en sipitali, chemi prison irutechini. Koge kegochi, you are lending unto the Lord. Lending gone obalozi to lend. Ko igochi utis. Unege goite loan. Oh, yeah. Ne karon koyoche kelipanin, yani yoche kolipanin Jehovah. You're lending unto the Lord, and so he has the obligation to bless you in all capacity. When you are helping itoreti bichu, ko unege gochi loan Jehovah ile nini. Karon koyoche kelipan with interest. So you are lending unto the Lord, and so he will bless you. Ko ane kinochenge ko kaberure, machenge ngecheret age tugul, machenge ne, achenge kaberuretab Jehova to my children and to my children's children. And so got keger chi age tugul kunoton, especially to the youth, when you're giving back to the community wherever you are. I'm cheng a very resourceful person. Amagori ilenen you are helping agor kwame chitage. Nyalu icheng big very reliable that will give you exactly what you've asked, and will take ago ibe kinege goite ile koyai boisionoton ko ba koyai boisionoton en iman, maba koyai kit age. Kongoi Pastor. Echen ng'alecho kemwa akobo iman. Ng'oliot nekakamwa ko kanyorunyu kole it is hard to make it, kole it is hard to make a comeback when you haven't been anywhere. Kole kikakisir ng'oliondoni ing letutab basit ing olimbo in Arizona, chimboitab Arizona, ko kanyorchi kopcho nebo in olep Ohio. So nyokonde chito yotok akonde, so konaman nitoni ko eng iman ko lazima inakte asikobit ngot ko tomo iwe ui komami ole mokoi iwe ui siweksei ano kokemi yot. So mande kitikin sikobit ikus kong. Kongoi Pastor eng ng'alek cheechen chekaimwa chotok ko iteschi neranik. Koi Pastor, ameche kora mi ng'oliot nekakobit ngoli inye koi Pastor, inye koi daktari, ku families chekabwa emoni konyo koit ng'alek ko chang'a tukun, so okot ing olimbo gaa kokobargei biik, ng'ete chito kobar chepyoset akobar lagok, ko kauit sobet konyone age nyokonyalil biik. So kakobit ng'alechu, ameche ing'ololchi sigik anan ko families chemengechu kotokotunegei, mara kotungei biik, ui kelen kikero kwondong'ung kachang'a biik chekakon CV chechwak kikoite neng'ung eng olino, alen ko kiker kole ngomaya chichi bo kanisa, ako inye ko ole kiboisoite spee tuguk chekitinye, resources chekitinye, ko kiker inye ile kakab keyai olimbo praise and worship, ko kinyae praise and worship kowoken. So you invested kokos kong akine olimbo barak kokerin kole oye maya chichi. Ameche ing'ololchi past anan biik chekatokotungei chu mengech sikonyor muitaet, amu nekit konoto ne makomuitoi chito, makotebe chi kole kalya, koamuan chito kityo kobargei biik. So as a pastor imwochini ne young couples chemeche kotungei anan chekakotungei akomi kot sikonyor muitaet. Pastor.
Kongoi missing. Alen anomen aibunen tebutioniton ana walu tebutioniton en oratinwek oeng. Netai ko yon tuitos biik konyolu kang'alal kokachomyo ak ityo komwa kole my vision ana kit nomoche achieving in life ko ni, amun cham biik chechang ko yoto. What do you want to achieve in life? Ne neimokyinigei achieving in life? Komwa anum kole amache achieving kole. Ko en yoto komi ole katuyechi biik ak koyonjin. So koyonjinonoto netai ko netai neamache ang'alalen ale nyolu ngomi shida age tugul kewekse koyonjino nikinye netai nekioyonjine ole amache achieving kole. Ko ngomi yoto keng'olole ng'alechoto kele kikemwa kele ime achieving kole. Une tos itemoche ipasuen ana kipasuen, tos imache diversifyen kidogo iyat kobarait vision inoto iker ile keityi kuni. Ko ngomi ng'alek chekakinerekyin kotor koususe ng'alalani kakeng'alal en ng'oliot nekikakituye netai betut netai kokakituyo biik. Ak nebo oeng amwae ale en soboni there will be setbacks. Bitu setbacks ana kachoboitoutik chebitu en sobet, ak ngotiker choto kityo ak ingoik choto chemi taing'ung komenoktoi amun kere your vision. So ngomi kachabaitaet age tugul nekibit anan nemi en sobeng'ung nekere en nguni ile uamoe koterin, isipte kidogo ile ani kot konaktani kole kotos ne kit age nemi tai en kii, tos mi kit age namuche achieven ana aityi en tai yu. Ko ngobar kioton inyoru a different view ana keret age nebo raa missing kosir ole kekertoi shida nikan, ak iker shida nikan ile ibo kaming'init kidogo, mi ole amuche alokundo shida nito ak awe tai. Ko niyoe kunon ko koti chito nesoe kotoretin Jehova, matin tomo isiku, amun mwoe ng'oliotab Jehova kole kinyo Jehova kome en ng'wonduni amun en biik chesikunotin, en biik kiptengekinik. So kobar kole ng'oliotab Jehova komami amun en biik chesikunotin, acha mi amun en biik chetom kosik, chemoe koityi ng'oliotab Jehova sikobit kosik. Ko kit neu kora en tuguk chekibune ana uinwek chebune chito en sobet. Nan ibune uinwek che konin uinwek chuto itechake asikobit inakte kotorten iistegei en ole kemi. Ko kor kaiistegei inam iker tuguk en oret age ak ile komakere ot kuni, kakomi kuni. Ko kor kakoyotun konyek amun keyan inakte iib hatua ana kakwautiet inakte isiptegei iwe tai. So maite mutyo missing en icheket chekose kotot komoe koyai kunoto kostoengei sobenywan, lakini ma walutiet nebo shida age tugul no. Walutietab shida ko necham kemwoe kele obwan ketoboten, obwan keng'alal. Ot ng'oliotab Jehova komwoe kunoto kole obwan keng'alal, matin koyachen tengekwokik kobiriren kouni, konyokoiku kolelakitu kouni. Ko mwoe akine Jehova kole nyon keng'alal. Ko ngomi shida age tugul obwan ong'alal biik tugul, yoto ole bitu answer. Kongoi nye daktari. Ko mongen ngotito kotesyin ng'olyo amu kimeche keweke sinye kekonu takeaway tuguk chekakinetkei eng ng'alaleni. Yebata nyekekonin imwa ng'alekuk chebo let amu nekise ketar tetutiet, lakini kotom keit yotok ko kora Janet kameche sikoi toretech amu mi biik cheisubech kakemwa ng'alechu tugul chu kororon chu. Kongoi neo Pastor. Matanyamnyum kenyor kipsomania anan neurologist anan ko
anesthesiologist anan ko daktari nesugunot ne pastor ui maraisi kenyor. So kaker tuguk chechang ko maybe ung'otiet nemengen biik ko ng'olyondoni kinam inye nekikotoretin ako konobun sinyoru muitaet inyoru tukche tugul si belishe kunotok. So abwoti ale kakinetkei ko Janet kokimeche kora sikesom mi biik eng wikit konye chekokasirwech kole meche kotoyokwech links ko meche simwoiwech ile kinyorchin ano ing chi nemeche koapply. Kindoi pejit nyo ipkoek kityo ameche kotomo akot konye Janet siamwaun chicho imi alechin kou yekekas komwoe daktari ko lazima iegu neinitiateni, meche iosken inyendet, meche koek inye nemochei. Ngot ko memach ko ndamakun daktari, ndamakun pastor, ndamakun Janet amemach inye komami ole iwendi. Koit ni kokilen ui iwe ui ngototomo iwe ui. So lazima inakte akinyoru maket nebo ki akiaktan. Ngakikachelewan daktari konyo konyiti chachik ndakimainyit tamami u. Lakini kiip hatua kiakochelewan koker kole mabondoi bokisit. Koib ine in person ak ipkokoito kole kwachelewan lakini roni. Ko kaanoto nekikikeni. So lazima iaktan chito akiaplyan. Alak kolechinech kakile in koroito nekeyoku kochang pechishek. Eng yachang kolya ng'o nemeche kokoni rabinik komengenin. Lazima konain chito sikokoni rabinik. Ngutu sukulit komeche konai kole ing'o. In fact ngiaploni sukul komite ole isire sikenai kele ng'o chichi kikochin sukul. Ngot komeche kwai chito recommendation cheu yo kamwoe daktari ko lazima anai, menyelecho kityo ameche isir ile chito nekararan. Lazima anai ale ikararan sasir ale ikararan. Memwoiwo tuguk cheasire, asire tuguk cheangen ale ichichotok. So kito nebo komonut akot nda pejishek 10 inyit chotok amu kimeche kenai mi amune. Janet, ameche imwochi biik ako ngotito komi ng'olyo sinyekeweke takeaway sikikochi daktari ng'alekchi chebo let. Janet. Hello, kameche kityo tatebe daktari amu kamwawech kole kinyor scholarship. Tos meanwhile yoshiyoni Janet ko kwaiwech kole ndakimanyor scholarship ko kitelipani dolainik ata chebo emetab America atike translaten koba chepkondok chebo emetab Kenya. So daktari ngosom meanwhile koshiyoni Janet ikalkuleten wech fees ile ndakimanyoru scholarship ko chepkondok ata chekitelipani eng emetab America si ai kosinotok kiyai eng olimbo America. Kongoi mising. Kinanyone ko kika-apply through a certain school nekimi Mississippi laini ko kikure Millsap University in Mississippi. So alenji maamuchi anyo yon omuchi transferenwan anyo komasi ko kialabati kidogo. So with that ko kitoreton anyor some scholarship chebo Jacksonville University forensic psychology and neuroscience. Ko ndakialipani tugul ko kinekit ki $350,000 US. Kon nibeyai chon ko nekit millionishek kadhaa in Kenya, almost 30 million or something. Ko chon ko makoret mzima ak tuguk chechang ak retirement funds chebo chi ko kitoreton Jehova en yoton anyoru that opportunity. Ko koit ng'alekab anesthesiology ko kinyolu alipan $250,000 US. Ko amun kimi a link up college nekiatinye or kole even that fee akole they are going to cater for all that for me. Ko toreton yoto ko nekabakakwan kityo ashughulikanji moet ak metit asoman ak family. Wale ko maui no amuchi atore chon amun ane ayae kwanene choto kou nona. Kongoi ko kameche ateschi daktari alejin
tukche tugul chu ko lasima iteb mwoe ng'oliotab Jehova kole kongony sikeyotun. Lasima iteb kora sikobit kenai kele imoche ngometeb ngometweku ngomeng'alal manoe chi lasima keyai networking. Kou ane daktari ko kisiaker kotoko ami sukul ami high school aker ale the only way netoreta ane mamuch kiangen ale mokoi anyoru academic scholarship because uni kimami barak olin missing. I was an average student who was doing that. Apoker ale the only other thing ko lasima acheng ki age naeku kabisa awendi top anyaker ale I have to run. So kialabat kabisa kotko as a student ami ane form 1 akoi form 4 konekit kioeku the only athlete nekiwinen 1500 ak 5000 kong'eteke form 1 akoi form 4 years. Ko ngotore kityo sukul kole ko kianyoru scholarship, kianyoru sukulishek chemong'ering, so anyo as on a track scholarship malipan akot ane ndururu akot ako kialechi Mungu mameche talipan akatestai kunoto akoi ko ng'ololchi Jehova neng'ung'et akesir. Ko kiasir akine daktari, kiasir eng kitabut, atinye akot kitabunotok. Kotko kingotore form 4 ko kakotoi kolecho biik soisere siketuye America because kialechi ane apa America ane. Ipkolecho chunin kotisinye kesir eng biography no kisire kolechino biik I wish you the very best in America. Mongen ale ano ing America ole awendi lakini kiongen ale awendi America. So lasima ichengchi ak ieku specializan ak ieku very good at it. Janet testai mwaiwech kotamwachini bicho ale inyit ngoek inye neinyiti menye ilechi Janet ameche iyokwa atya iexpectan Janet konyitun atya iexpectan Hosea konyitun atya iexpectan daktari ak anendet matinye nafas kekas boisietab daktari korok kwae tuguk ng'isiat matinye time akot nebo kongoi amu kenyo kiu choto tugul. So ngekonin ki inyit ko inyendet initiaten the process teb kityo sikobit kemwoun Janet. Kongoi balozi ako kongoi eng tonyo eng cherset nebo rani. Alen kityo ngona share opportunities haraka chokokakeshare siwe refund kimeche details missing iwe refund show nenyo nekobo last week iwe refund show nenyo nekobo last week anan ko kora kaposten links ichu tugul eng Igere ne chitab kalenjin page. So si like an page nyo ak i-share sikobit konyor koityi biik chechang opportunities ichu. So ameche kityo ngona sasoman haraka. Mite scholarship netai nekekure Kensap ko a beneficiary ko nito kotoreti lagok cho kisir komie A ak A-. Mostly ko A students ko toreti kokochin full scholarship sikobwa oliep America anan ko Canada nikosomanso. So a plan kokeyat applications akabwati ale masikeker amu nekit sikotoige program ini. So ngot kotomo i-apply ichepchepitu ak iwe i-apply. Nebo aeng kekure Zawadi Africa. Zawadi Africa kobo tibik. Pa tibik kora chetindoi potential ako chebunu needy backgrounds and ako chekisir komie. So we agoi zawadiafrica.org atya sibi apply yotok, especially this is for girls only. This program kobo girls icheket kikure Zawadi Africa. Toreti kora lagok sikobwa kobun full scholarship, kobwane sukulishek alak kobendi Europe, alak kobwane America, alak kobendi Canada. Nebo somok ko nekikure United World College anan ko UWC. Nitok ko iwendi form 5, form 6 ak kekonin scholarship iwe countries cheu Costa Rica, Singapore, Japan, different countries. Iwendi 2 years atya transition inyoru full scholarship in your college. So applying this opportunity sinyorchigei keljin iwe isoman akinye ak iwe explore ak experience, and so you can also experience other cultures. Amu there is an intention ko igere mite ugele transition college agebendi different countries, so you have a choice. Imuji choose in different countries. Iwendi
kikure uwc.org. Nebo somok ko nebo US Embassy Nairobi ko kekure Education USA Scholars Program Nairobi. Sirchi email nairobi@educationusa.org ngotko interested. Nito kokochin kora scholarships si imuch inyo oliep US nyisoman. Website nenywa iwendi www.ke.usembassy.gov atya iwe Education USA in Kenya. Inyorchigei iger application, iger requirements ak i-apply immediately. Nebo another one kekure African Leadership Academy. Nito ko form 5, form 6 kora ako preparing iwe siwe senior colleges anan senior university eng oliep America, ala kobendi Europe, ala kobendi all over the world. Kebendi 2 years atya siwe college. Nito kora ko transition program ako ikochin a very good preparation for students si yekakobo college ko ready. Nebo angwan ko nebo Equity Bank Scholars. Mangen got ke-offani this year, but sikong'et siwe itep eng Equity Bank matindoi link, lakini siwe itep itindoi abwati ale chitugul komite Equity Bank at least some place close by, so make sure you go check it out. Age ko nekobo Australia universities kage-share link, komite a lot of scholarships chemite yoto kora. Atya ko age ne ko chito nemeche kosomanchi biotechnology ko kakile mite opportunity nemite olin ba Poland. Kage-share kora details ak application links. Ko siwe in those links kage-share ning page nyo, kage-share ning our Facebook page, ako kora kage-share ning kwanet Hosea Kipronobor ole gi-streamen ni live kora. So siwe ichengchigei these opportunities mekosan, ako ole kagekas it's all about your determination ak hard work nengung. So jump on the opportunity, matichelewan. Kongoi balozi. Kongoi nye Janet. Ako uye kimwae ngap kong'ete chito kotinye simet no mining ak nyalen koyat komatindoi uwezo koyat kole matakomukak. So ui cyber cafe ak inyit. Ako achorun ng'olyo amu ngap komi barwet nemeche kesir no kemeche kesir akobo inye. Ko atkan kora kobo komonut kangong'ololi daktari nyo ko kamwa kong'ete ole kibunu. So ngokisoman Nairobi ku Janet komelen kele kibo Nairobi, ibo actually the village. Ko meche itaune atindiyong'ung the village. Meche chumbek, meche sukulishek konai kole chichi bunu humble background neking'ete resolve ko ngot konyo kot koit Nairobi kotinyo konyo bitoni kou ne ikeitu ne sobenyi. That is why kikere ku daktari pastor akekere kele king'ete Kericho kosoman primary no akai kwa Kabianga yo kole lakini kitun konyo nyokwo sukul nga kikawo komamach olimbo Mississippi komach ole town ko nguno komi Florida downtown ine komitei Orlando. Ko meche sukulishek konai komeche isir story notok imwa ameiwe ngoto kakiwe kobitochon yo komami sigik imwa kora ile am an orphan. Imuche kobirirke eng biik ak sukulishek kokanai kole kitoreti chito neu noto. So meiwe imwa your story amu noto netoretin chito sikobit itestai. Ko kimeche keweke daktari kotomo kekonin imwa ng'alekuk chebo let. Ko mongen ale kakonetege ne okot takeaways chemeche kokonech okot Hosea okot Janet. Neu ane kininen daktari kokanetgei kito nolen sir ng'olyo sirchike. Ngokoma itinye kitabu ya icheng kitabu neisire sikobit isir your vision ile imoche ne. Totindoi nekinyone kibo high school daktari nekiaibu biography kitikin nekikakisir ko kikimin kibo kitabut ko kisirwa amu kinyochen students sikosirun komwaun kole meche komwaun ne kobo chekilechin kimakun chemiach. Lakini ane ko kisialechi ane abo banda mabo koroni awendi bitonin. Ko kosir chechang kole kimakun nemi eng bitonin kou ne kakikas tu ka kito nekakomwa biik chechang kosuldo kiyoto ak kito neimache eng muguleldong'ung. Ko kikisirwa chotok ko kito nekanetege ko sir ng'olyo neimokchinigei
Malasima kochanga tukyotok atya ichop projection notok ko mission nengunget ile une siweksei atkan kora igere ile abochini ano ng'olionyu. Kongoi daktari akobo ng'oliondono kemwoiwech, kisome chi age tugul cheng kitabuyat sisir atya iteschi saet. Kaker pasta ini anan kaker daktari ini kosoe kosir chun tugul. Kangeng'ololi kotomo akot ketou ishe ketebe kelechi imeche kekurenin daktari anan imeche kekurenin ne. Kolejech okureno pasta ane, alechi amune ako kisoman neteni, koleiti Sahaya Colin. Kongoi daktari amu kainetech kiy neu ane kanetkei, abwoti ale kakonetkei akot Janet. Ko Janet mongen ale kenetkei ne, lakini ngetoune korok Hosea, kenetkei ne Hosea? Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi daktari nekenyo betutab rani, chito ne busy in the world. But kinekaneteke what the humility Balozi. Ingen ile komi ng'olyon nekelen konam biik kwenik komakerikyin makolion makoi. But kilen iro daktari ko kai kasit neo angot ko kwenik konyoru chechang. But the humility netindoi daktari ko a different. So kanetke the humility. Another thing ko ng'olyondo nebo ingen ile Balozi ngero pasta eng olimbo mashinani ketungan tienwogik angot chebo pastaek, lakini kokochenjen the conversation whereby ngiro angot pasta konyone kotieme chitugul chobe tisho ko proud chane kobaibai kole you know my pastor is coming. Yani shikase kobaibai chito meche pasta nanyi konyo the show amu ingen amune kakebenefiten achek ak our followers. So kongoi kaneteke ng'olyondo notok. Nebo let ko ng'olyondo ne kikilgei Balozi, mami apologies at all. At all means ngap ketieme keku busy, ngap inyoru degree agenge ile chito uye akapwaman. Ngere inendet ko comfort zone, ko ng'olyondo ne comfort zone, ikere ile at least kakineteke mat kemuny anan keku comfortable ne in our comfort zone. Tukomi kora keemen eng sabet. So that is my takeaway tonight. Kongoi Balozi, kongoi Pastor. I am very happy to be associated. We will invite you to our global church kora sitting along neranik akotinye butwet piano ngolinde kora amu kitinye kora global church nekikiyum netuyu nekirate neranik tugul globally wherever chemi US, chemi Australia, chemi olini. Ako Professor Jelugoi is the senior pastor. I am sure kitochin konekit you are a part of us moving forward. Kebendi akoi itakat kora ngolimbo Australia kenyisiek alak. We really need you ngolimbo Australia situn amu kemwa passion ng'ung ile neranik kotatun ketwekun kora inyo emet the land of the kangaroo. Kongoi. Kongoi nye Hosea, kongoi pastor kaikas Professor Jelugoi kosubech inendet ko senior pastor nebo Global Church. Kimi kora olotok ko siketachen pastor sinye Igere amu the Global Church nito kotinye members chebunu kebeberwek dunia tugul ako kiyoe ng'alechuto chepsumchu kosubkei ak tuguk chekokakoin kobit kabwatutiet kobun professor ko Professor Pastor Jelugoi kora inendet ko professor, is a chancellor anan vice chancellor ako at the same time ko pastor. Unye nguno i daktari ako pastor. But the humility is what has really taught us something through choto ko siketachen sinyo ko professor inendet kora ko kimi Florida ak olimbo California so kowek mi Kenya nguno ko abwoti ale kasecho kosubech ko professor kai kenyoru chito netun nyokwamdoiwech asiketestai kounotok. Ameche awo akoi kebeberta nimbo Florida oloto imitei sikenyoru Janet kakoneteke ne Janet ng'alechu. Kongoi Balozi, kanetke ng'alek chechang ochei. Abwoti ale kaebeit ak asire notes ngot ko kakero chi eng yo. Kasir vision nenyunet nebo 5 years. So my biggest takeaway is that right now, and cham asire vision nenyu ko this has really helped me. Lakini kabwit kabwatutik kora alake chekaneteke ako kamekan sure ale kasir simautie. So kongoi Pastor for sharing that and for just sharing your journey. Kayeku very inspiring.
Kongetege ilochi kweyong'ung netai kokechut Form 1 and look at what God has done for you. So kainetech ile don't never give up ako tiege Jehovah eng saishek tugul. Abwati ale notok kora biggest takeaway amu yeikere biik chechang ko kakesoman unaanza kotakobit ng'alek chechang chema maybe maiwendi kanisa, maybe maiyani ile there is a God who exists. Kobit ng'alek cheucho lakini kakonetech pastor kole angot inendet konamu sobetab chito kora kotokomite kora Jehovah ninamu tuguk chechang ako kikoyotchi inendet ortinwek chechang. So kongoi amu kaishean akobo your experience and your testimony. Kongoi kora amu kaishean akobo diversification. I am so challenged personally. Jama gurege engineer, maybe I need to study a lot of things. I'm also always very interested, like nitoma abwatale formally, maybe I go study something else different. But kago mwawech pastor kole it's possible. We can always give excuses. Like there's no excuse really, and we are young. Ako jamkelen you only live once. Melin de tagomite sabet ne tani getchinige city living. So you have this opportunity and you can do everything and anything. Titindei maget, agitindei vision, agitindei a good support network. Kora. Thank you for sharing about that, about having a very good support network, especially for us as young youth growing up, looking into starting families. Thank you for that. Amu uwa tuguk chechang chechotok chemangap ko bwati biik chechang. So thank you for sharing. Ako kongoi kora eng the Iron Lady beside you. I still want to tell her thank you so much for standing with you. And also I want to really acknowledge you as a man for acknowledging that your wife teaches you a lot. Mabik chechang che acknowledge that truth. Ako mabik chechang che chinit ladies. Kemwa ile gitinde the sixth sense. And it's true, we do have that actually. And there's a lot of insight. Ako kagilengo tuya, like 2 people is better than 1. 2 brains is better than 1. So imagine niage iwendi ibwatchinige tugul na maybe takakotoretin chito age. So make use of your best friends. If you're married, make use of your wife. Listen to your wife. So thank you for really teaching us that it does not matter how much you have achieved. You can still be humble and listen to your partner and then to your wife. Kita nebo mwisho nekanetege ko there's always something for everyone. Kaimwa hustles chechang chekiyai. Angot nagemwa nagoba liteito. So big chechang chelen mami opportunities Kenya. Tos koyai noto? I just want to pose that question. Have you done that? If you have not, maybe that's an idea you can, work hard. Kongetege ipute chaik, that is hard work and that is just determination. So let's move on with that same spirit. Agabwati alagage jerage tugul about passion, hard work, and determination, and having a clear vision of where you want to go. So thank you so much. We really wish you well. I cannot wait to see where you go. Good luck with your hotel business. I can't wait to come and enjoy that one because I will have, hopefully, I hope I will have the privilege. So we really wish you well, and you and your family. And thank you so much for your time. Kongoi Janet, kongoi Osea, kongoi Daktari agobo tukyoto tugul. Kajam naba restaurant. Even as we've been thinking about restaurant here in Ngule. O soiweja gibwatweja mu. My kids are very good cooks. My wife, out of curiosity getasatai ngalejo tugul jugiya jeb sabet o ginya netke cooking actually. Me and my wife konya gebe cooking school kinetke ngalega kwangsit. Because kinyate bigit jogera ara ma gonna take care of myself. So we are very good cooks and we love to do that. Kongo in tugul jaga imwaiwech
Pastor Daktari ko chito nekenyone ak isubech anan ko kaisubech ko kito nekacham neabwote pastor ini akoi ko nikonyo kokilgei kotebi eng yo bunu family ne ikere ile u families chechoket tugul kabwa second lasting family nebo laok 8 kokilgei kunotok kotun yekaisir lakwa age tugul kowendi borye isir kikurchin Kabianga ang yeundok inyoru B no kimache no kesir ingen ile very well koisir yani no nyokolechinin biik congratulations imuch sine kole ngab inyoru biik kole oye kokimakun A lakini kongoi amu koinyoru B ko B ko suppose kekurchin university makikur daktari university lakini ingen very well ile mamong barweng'ung ako ko suppose ibiteb eng sukul kele there has to be a mix up atya nyeiwe anyun itebi korok eng gaa ak nyeiwe anyun itau nursing ak iwe kolokoitu kongoi akobo notok kainetech akobo muitaet ko kimeche sikekonin imwa ng'alekuk chebo let daktari pastor tukchu tugul chu so imukakse chitab kalenjin chi age tugul nekaisubech mekivenapchi ameib sobeng'ung amu kauit imukakse tukchu tugul kanyokwo pastor kotinyokwo konetkei tukchu forensic psychology anan kole forensic tukchoto tugul cho nyokwai no kilen neurologist ko kameche amwaun chitab kalenjin kong yakisub eng yu ko kakile salary chebo chito eng olimbo California kakile chebo amu katyem aker ale tukchu tugul chu ko ne anyoru ale chichi kikure anesthesiologist ko kakile national average salary eng emetab America konyoru chichi $328,525 a year no kile neurologist ko namba 2 anan namba 3 nyoru no $237,309 average chichi kile cardiologist ko nenyoru chechang kitigin $345,754 per year so ing tukchu tugul chu ilochi chepkuloichu pastor chichi ko kito nekaker kotindoi kaiweisiet kakonai kole amu kole the higher calling ko nebo nyokokwamwa ngoek pastor imukakse tukchu tugul from a nurse to this kimakun chemyach daktari beshe ne graduate imwoiwo I will come to Florida yeitore nebin anesthesiologist graduation meche nyonyo kitya katembean buch matinye ng'alane kekomu mi chanetolo we will come and celebrate you because you've really done it and we are very very proud of you kimakun chemyach iyoe chu tugul testai ai cheiyoe ibwat biikab gaa kou yekakomwaun muguleldo ng'ung iyai siketyem ketoret biikchok eng olimbo gaa biikab gaa okochi boroindo daktari sikobit kotoretok chang tuguk onetegei ki with technology komuchi akot konetak okot ngot komi loindo kimuchi kechop ki neuni sonetegei inendet ongeboisie ine sikotoretech ngoboisien Jehova daktari yeiwendi yoe tukchu tugul akoberur lagokuk kou yekemwa kou someng'ung nakemwa ile imeche tun koek kaberuret ngoberur ak lagokuk ak tun koberur biik alak akoek kandoik okot eng emonib America tun kekas kele kitinye biik anan ko Obamas chechang chebunu olimbo Kericho kobun inye so kimakun chemyach kimeche kekonin daktari imwa ng'alekuk chebo let siketar tetutiet nebo betutab rani kongoi amu keib boroindo sikeng'alal tugul kongoi eng akwek chekaosubech kichomok nebo man ko yekitar ko sikomwoiwech website Hosea nebo Optiven ak nebo Ndonyo Mart sikobit ketar tetutiet anan ngakurin Hosea imwoiwech noto singeng'alal pastor komwa ng'alekchik chebo let ko chitab kalenjin eng Optiven ngot imuchi imwoiwech Hosea ko Hosea ngot ikoso mongen ngot ikoso anan ngot itinye address Janet imwoiwech telephone number choto ko Optiven asikobit ngot komakchingei chi komuchi kokur kibagenge notok anan kobirchi simet notok Dorcas ko Hosea mongen ngot ikoso
uni makikoshindosi ak Hosea lakini kochengen address chon number chebo Optiven itindoi Janet ko Hosea Hosea kongoi Balozi Peterono kongoi kora Balozi Peterono ak tawat nekitinye betutab rani kibwatwa Balozi abari atinye ich nebo musongnotet nyu kotestai nani sa Asian Meanwhile alena soten out. Kongoi kibwatun kityo kele boisie Optiven kibagenge noto mite kebebertab Nairobi yeimokyinigei ke sama egune inyalili anan osirge ak biik kosubkei ak kiukurumit ng'ony ko boisie kibagenge netoretin ngitinye mung'aret neng'ung ing'ololchi icheng kibagenge inoto bo ndonyo maat asikobit kotoretin kiborostoun anan kemaketanin worldwide sikenai kele iyoe ne chi age tugul ngot imi mama mboga ng'o mung'aret neng'ung nemining irichen out kisomin kora kele sponsor our program sikobit ketestai kotekeibu kimutu toek chechang yeking'etye eng kebebertab Florida mara keweke kebebertab Nairobi anan ko kebe olimbo Chad anan kebe tekebendi Finland kimeche sikebe France kokenyoru toek anan biikchok chemi oloto kemeche kenai kele oe ne biikchok abwoti ale kaicher ake chi age tugul eng betutab rani ko ameche akonin boroindo Pastor Daktari imwa ng'alekuk chebo let asikobit ketar tetutiet nebo ra ak imwoe kongoi kora amu kei boroindo sinyekeng'alal tugul. Daktari. Kongoi mising. Nataune amwa ale kokami tebutiet neo kateb engineer Janet kole isochini wagonjwa chekuk ko asochini amu mami kiy age tugul namuche ayai komatoreton Jehova ma en ng'omnotenyu namuche ayai kiy age tugul la kubun ng'omnotet nekonu Jehova. Ko kongoi mising en tebutyono. Kit namwoe nebo mwisho nabokokchini bikyok chebo kalenjin ko ongecherake ongesir vision nekimoche akonge kisip vision inoto. Mwoe ngoliotab Jehova, write the vision down and run with it. Let him who runs with it. Amu mi kiy age tugul nekikochop Jehova akobo sobetab chi age tugul. Mami ole kechilegei en kit nekakochop Jehova en chi age tugul. Mami ole kechilegei kele ngondo anum siko yemanda achut achicha. Kichop Jehova kochopchi chi age tugul lainitnyi nesibi. Ko nimi kokesir vision neng'ung'et anan kasubet nemoche isibi ko making your life to be easier anan koyai sobeng'ung koik rahisi akobit iityi kit nekemoche iityi en nyumnyumindo mising mabirten ibirtegei, makonin ibirtegei, because where your passion is, that is where everything else is. Ko kongoi mising en nafasi nekaokonon en biikab kalenjin keng'alal. Amwoe kongoi mising. I'm really so humbled as a young upgrowing person in career and everything. Amwoe kongoi mising. I'm deeply humbled to have such an opportunity okonon keng'alal ak biikab kalenjin ak kechergei kibagenge. Kongoi mising. Ongetestai keikun visionary, and that vision will come to materialize. It will never be a nightmare. Kongoi nye daktari, kongoi nye tawat nyo nebo betutab rani, tawat namba 28 ko abwoti ale kakeit let nebo tetutiet nebo betutab rani. Ngobirok Jehova chi age tugul ko ingyo ko igere akobo Optiven ngot imuchi igere nyo.
Imagine doing a Mbuzi cookout with friends at an awesomely set barbecue corner as your children enjoy playing in a well-maintained kids park. All these in your dream home at Victory Gardens, Kitengela, with security, a convenient taxi bay, solar-powered streetlights, accessible internal roads, water, and a tree-dotted landscape. Call us today on 0723 400 500 or visit www.optivan.co.ke. Optivan Limited, the pacesetters in real estate. Amagimande balozi ko wiki ninyone ketinde itonyo nebunu France. So episode 29 tarik tamanak somoge arab law 2021. So tune in megosan episode nenyone saishek ko sa tatu eng Australia sa moja ang nusu eng olimba USA Eastern Time ako sa 8 ang nusu eng olimba Kenya. Kitinde Gilbert Kipruto inendet ko industrial maintenance technician nebunu emetab France. Kibwane nige kase bandanyi age kase aginetege tuguk che aye ngolimba France. Une France nene aye what is an industrial maintenance technician ako ne boishenyi. So karibu chitugul megosani tune in agi subscribe en YouTube nenyo and again ak Facebook page negure Igere ne chitab kalenjin simemisen any of our episodes. Kongoi. Ko kakikesu tetutiet nebo betutab rani ngobirok Jehova akwek tugul akoi tun ketuiye eng tai olin. Kongoi. Kongoi kasubikyo kameche kityo atarati ako atarati tabwatwa kalecho tarik 26 Old Roads kole Adelaide, South Australia noto kitindoi the legend nebo kalenjin artist noto ko Pastor Joel Kimeto kotagat anan otogotin tugul ngimi Melbourne, ngimi Sydney, ngimi olimbo Western Australia kelen All Roads to Adelaide, South Australia kehosteni the first men conference ngenyini kemi ole Adelaide, South Australia. Wherever you are, kitagat men conference tarik 26 ngete saa 9 akoi saa 4 nebo kemboi totab kondit ko Pastor Joel Kimeto komi moja kwa moja komi virtually lakini tun koingen ngenyini anyone konyone. So otogotin matkoit Pastor Joel Kimeto kotimi ole nyumbani, otogotin biik tugul akoi all other states ko itagat nyotuye ak Pastor Joel Kimeto. Lenji matongeru ongete mwambiga kolenji agengalal asigi muige nyoru ndukul tobeletabke sigi belge akororiot kekimi emet simagi nyor chitab kolenji ngobole ngwony kiwobetyi chitab kolenji kirusinat kimakini chitab kolenji ngonam korot kakwautiet kocheng Jehova esobe